Bevela A. Lana whanau Awalo ta wola ina nei mamau Pese Rosana, Alleluia Wa whanau mai o re tama Mai ngai ni sau pati O mai le Christmas O mai le Christmas sa tato Faatalitali E uina ese langona O tangata uma o le lalolangi Ai o te pi ia ma i le tala o le wha o le tanga Ke fiu e aka, ke fiu e siva Ke ke pumai malekoia ina A ole au ke risiano Fa ama malu tapua ina O mafutanga ua mafana fana ua E otoia i se ita Se, Alleluia, Hosanna Mutaunu umalo ama Sorry for why let go all Tanata umalama Janita, turn down I wish you a Merry Christmas To all the best, to all the friends around I wish you a Merry Christmas To celebrate for time of the year Island Christmas, lots of good cheer All of the children opening their presents Mama and Papa sharing a kiss A photo of a lima will never be a miss Everyone dancing and singing All of my people from up here to Auckland North and the South, they're singing aloud I wanna
Safia. Oh, elo sei e manoni, sao fili fili le wha maoni tau tau e le oti. O au te unga ese ese, wale ai o e pei se peri se selo au le lei tele. O so elo mimita, le mana e nai o fōlinga mana e tau talinga. Safia. Talosia ia umila ola, whātanu se whai poi ponga, o ka ua ova. Le whati mari mai o ngani, whapena le tātalo, whatu ona whai na wātu. Awatu, tu mai la e siva siva, sua sa pangai le whatu lima tau, fio le pisa. Ave ai oe mama moe, te pea oe ilo loa toe tō whai na oe. Pesa mai. Tele au le lei, tele au le lei, whapenei, e mata fia fia, e winga tau Safia. Tele au le lei, tele au le lei, e whapenei, e mata fia fia, e winga tau Safia. Tele au le lei, tele au le lei, whapenei. Wai e au, le tanga sala. Wamana tumaya, Yesu lo ufaola. Kerisi masi, wa ulava le papongai. Yesu lo umasai, te wafa afetai. Wa ulava le pongai, ole kerisi masi. Pasoi puamai, ai lo umasai. Na soi puamai, se ala sili ona mawalalo. Awa umatanga salai na ia mangalo. Belanie, liuli walo maya. Salia la unei bi inga o te si itia inga. O te ipo atu mapamanu, ile tupu o tupu. O ia ole filemu, o ia ole loko. O wala patu noa, oli utino tangata. Awa unei le tangata, nano posala. No
noivo tu, amo. Lewa affatonu link July se fulma le lua le divang ola uli ni ola lua le suiva. Ola rimba sino te sema lua afe lo lima pe o tato wolia le lo famalanga le ole tua fa talfa tuai. E le tato polo kala mela woli ma funga moya te oi le divang ola woli e o mai le dai tu vai te nopia ia. Tato siolo mo wi tato umai lona lofa malona le fa wa wina le suluman tango fia mai o ave o le la tala fia ngole le ya ma le fa tau wina o tato tanga mea ya ma se ilango nei tato le ma fa na ile de foi vai tak e hai wa le va tato talo se ya o mai le tau le tau ma fa na ile umi ya o le temio na malu lu tato ya le fo sa le vela ya le fo fai tiu tato le vela o le fofo o le vevela o le kako pipa foi le fafo ia po le swimming pool ia po o foi le sami wala malu le sami le tembele ia ele yo le tulanga foi le makua vevela wa kusa le vevela o lungo le ongi ia le vevela o tono le sam ai mo mo fa malo ile tulenga ia ti pe ia le toma tanga mai le town o le la si le me foi stingmeli ma tu le to ma tanga le divang la wo li se le foi Early July fa ile fia na nei e fa tano fa tu foi le vasenga le au sale vi e wale tomblo te finangalo tano sia manuia o to uma e te tono so se fanta fa langa so se tovine e o lo ngalo le ai wale tua malona finangalo e langa te leo tanto pa anga masani o tamama tina ma tua ma futo mai lava le tau se ia lia le temi tau lo tuai le tutua le ufinga wenga le radio Samoa malo le tatalo e malo foi le ono sai le malo si le du talo si ole dai a wiantu le tutele e nga wenga fa wa wol de ya sulua e pe ona ya tatu fuanga e pe ona fa solo ya le to umi se temi ona tu foi le wa onga ale fa na talo sia o le nemon wia ia le fianga yai o le whanau ma onga i le rei fo i vei tau o le tausanga. I le vevela le saungi. Se o te lo ni se o tanto. E nga unga fia ingoa le vai manu lo mo le vai aisa. Ai au nga kae e kōle mo le meo le whangu vai kongo le pusa aisa. Io e se i vanga da aila. O nei e ila kula vo i le lei na i le fale. O nei e ma whai ona tu i e le whangu vai te le ilunga. I ana manu lua leo lau tau mafa. I lau vai. Ia to anga foi le fa ko ala bon mel polo kaisa wa kamaranga ena tu wa to no ki poki ko ngor sioki ia ona malu lua yala ia le mosina taimi tau umiatu nei lo le fangu vai le mai ko ngor busa isa mai ko i fafo ele umianga pa ele vela le ai to ma fa na fan ia pe yala ia le tu to no le a tatu busa isa e se tala fa no e se fa la vela ve sa fa pe le ona tu le mai ile po na po o le po na po ile pasi sa malanga le ile vao Glen Innes e anga yatu o Raki e a fai te sila fiele pasilena e pensa e iei foi lunga le malanga le pasilena soli fa mai sila ngango le tua e to lua ila ua na fa pelea o na faina i o la soi fua ile po na po ia e to tasi lewa fa mauni mai sa fa pelea o na maliwai ile ngai o inga sa fai stanga tai lungo le pasilea mai o le mesa tu fa mai ila to o le nali potia tu le mata upulea sa i se tangata na ia fa tinoa ia ngai o inga le tangata mai e to lua o le mesa fa ngai na o le naifi se tu lo le fa funga ngata tu tro ma mai la o le malanga le pasilea fitu ono ile va Glen Innes ma o Raki le po pe tusa leo le tu live alu le na li poti en tuai le matanga alwengo le to lua tangata o le sa fa pe ona fa mru ali ai e to tasila o lo fa pe le ona ta fiel fa le mai le temine ini manu anga tunga ya o le tasila na ma we la volo na soifua
i le nei whaalawalawe pe o le tūlai mai i le pō le ana pō. E i se whaleoloa se super rate. Sa whapelea o nā ngā i e tuai se tasine oli lea sa maliu. Ai o ma le timilering o leo lo utau sa i lia pēla mutanga anuenga o leo leo. Ia le tangata le sa whaia. Ia le nei fo i ngā iuinga. O le ua maliu e lima sfulumon tupu o na tausanga. Ma sa whapelea o na sola i se mai le pasi. Ea ma ngā i e tuai i lea awala e o lawa i le mea sa palasi fuai ma umai lo na soifua. Sa ngā i e tuai ia le ia ambulances i le pō na pō. Pitai e tō tasi le sa mawhai o na awidātu le whanamai. Ia o leisi. Ia o le sa whapelea o na umai lawa lo na soifua. I le nei whaalawalawe mātu ia. O te manatuai se tasi o whaalawalawe. Sa whapelea o tūlai mai tono Amerika ili le vātu nei. Ia i se tamaitai foi lele o la sanga lue manofo ai tutonu Amerika. Wangalo ia o na pitonu. Ai tu mai lava se tasio ali email. Tu mai lava i lunga o le sa sau lunga me puerta. Tu mai lava i lunga tui stene. Malu e se ilana mo le pasi. O le mea e o foi. O le le langa tu tangata ye le pasi se le pasi. Foi lele e wha tope ona sa ili se sosani mo sia tamaitai. Mai ua lava ina maulo na soifua. E leo tā ua mai le ripoti pe to tele ni sina i lunga le pasi le teimpe lea. Ia pēna sila fia foi. E le ave pasi le tūranga na iai ia le ngā ioinga. Lea sa tūlai mai tonu ala na pasi. Na paule mea ola ua mautinoa. Ola o tausa ili ne ia leo. Ia le ula le sa whaia ia le ngā ioinga lea. Mai mautino lava. O le a whapele o na tūlai ilu mo le whaamsidonga. Ea ma whaapelea o na o tiaisa whaasalanga i se teimi muli mai. E le tūlanga fo e pioni e le tangata lewa maliu. Ia ma le tasi lea o lo whaapelea o na tau fia. Ini manu anga tunga i le whale mai i le teimi nei. E leo mai lofo, wa lele i maua le tangata lea. Po le ale mafua anga na leo le tūlai mai ia le nei ia solinga tūla fono. E pe o na o tau, tole. E tātou tele mai loa ma fofonga o istanga te lei vai tau. O nisi teimi tātou te whapea, ia, o le kahakalanga ia mama, manou leilo. O, ka se whaaputunga whaafita uli leina ma fofonga le nā tangata. Ia, a whaila o le whio ai tangata nei manei whilunga o pasi. Ia, wa ele whiingi siaki. Ia, o ila whio furanga me o le avele pasi ila pasi. Ia, ai, e tātou tele mai loa. O le mele i le upa Peritania, it's unprovoked. Ia utele i lo pena wha au so i sisi pele ai, pena iei se mea sa le fia ile ne iali, ia i la uiana wha o lima iai. Ia i se tātou wha tari pau le mea, tātou te talo mo le anganga o le ua maulo na soifua, lima sumon tupu tau sanga le matua. O si te male na umailo na soifua, wha sumon tupu le na wha manu alia, ma o lo tinga ina ma sa tau whai iei tonga tinga, i le pō na pō i le amunatu lea i le whale talo whai. Ia, o le mepi toi sili o na tau. O le wai au leo. O le teimi e mawai le tangata lea, tātou te le mailo en tātou i pole ale teimi o na mawai. O whaafi tāuli whampea, e toi fangu mai ia i tātou. Ia le saunga le mu, ia ma le tātou sauni lea, i so se teimi. I le teimi o mai le whaafi tāuli, ia po se whaala welawe ia i tātou. Ia, o le teimi lava le da, e te tau o le tātou mātala ai. Ia, toi ngā whiawhi whapea, e lea o ngāna whio i ia mo meo whāna wā onga. Ia oi, ia o ngā mō tangata i e mātutua. Ia, e whio i e le teimi lea. E tano whai. Ia oi, a whai i se whāna wa siatama. Ai ua whiu le lantu ai ngai whaatali mai le pō na pō. E le ngata i lea o le si ali i lona lua, whāsul mon tupu tausang. A whai e iei fo i masona ai ngā tano whai. Leise wha moe o tūlai mai se mea wha pēr peitai. Ia e tātou te o whaatasi ama pōpua ngā mawhingatā o le nei o langa. Ai, o le tala le tamai wha mai o le tamale na maliu. Ia, o se tangata e fia tele iai ia lona community. Ia, mai e se lava e ngai e lua. I le tala lea leo e pe o na tā ua mai. E leise so tanga o le tamale a mua. Maleli i lona lua le na whaina o la soifua i le pō ana pō. O lo o wha wau pe i aingia su e ngai o mai le temi nei.
ia ma o lo tau sa ilia ia le tangata le sa whaia ia le ngai o inga le i le pōna pō ia tāno si ia o le awa whiuna maua i se kati soni ka no whaia li o le wo o mai aswia fia tupu nei me whapea ia o le stūlanga i an tātou la vai le pa ia ma le mamalo le tātou tu ia mau le tō vai i le vai tau le nei o le vai taimi le nei se ua makua akare fiti ai se a ia langa foi o le vai taimi o le fia tātou tango fia i mei o ava malosi fia tātou e whai ei mea nei o fia i oe va o le fia ia maua le fia ai au foi le ova o we ova no le fia li ua lo ma le fia le whaano noa e whaanonga ko lava ua e ngasi ua e le mawha ia le fia fai se malo longa i oe fai se malo longa fai foi o naua e whaanonga antu ua makanga sau i whafo ma mea sa keu ilo loko ia e on sa ila ka dia popo nga pea o tu popo nga ia te oe pea ua le mawhai lava o na tau fiofi lau wha ngau le malie ia ua o kemiranga e sa uma ia i whafo ia le mele sa i kukongo le loko o si ona pona e iei teng e le tala fea unga i tangata ia e tau te mafuta ia malau sau le wa e sau a koengi ia o nau mai fafo ila ia le whapea ia wasonga whai aska malanga ia mama ia ai e li whai anku sisi a e whirgame o ia ia ngai kango i e whai o le mea lalea e le mawhai aua ko aua na whai ngā mea o le tātou te fia maua umalawa ia le mea ka ole a so fia male manuia a so fia e tātou te maua i le fia ai le o le wha noa e le matampu i Samoa o lau te vai atu lau a mai le whirangalo le wha msidonga e tōlu a vaenga e taun silsila iai ia i tū o le wha msidonga lea mofale a lili numero tasi mua o le wha lave i moli mau lua o le tua inga o le peimeni lea se lau afetala ia e mai se le vaenga lo na tolu o le mea o le contempt of court ia po solia lea o polo inga na tu ina tu le wha msidonga ia o le laua tali ai nei ia le tūlanga i peo le iai le tu ina tu le mata upule stofi e te tau ono o tu iai ia ua mai a tāpena mai vaenga i lua o le tu te ia ma le tu tangi e pei ona ta ua mai le tātou mata upule dai i Samoa i le whainga palota e pei ona mawai tu nei ia o nisi nā vaenga mō le silfia le pa ia ma le mano le tātou tru ai ka haru si o le ngaua maua sau lunch i le nei vaenga o lau ua le ifo i sau lunch ia kako ngofo ma kako kakalo e do koe mau foi ngangi e o foi le pepa sei mingi ua makua ia ia marabanga vargia u ia i oe i pu vai ma fanfana ia Falala monu pisa TV he karo Roa piti A e i o falala monu pisa TV he karo Roa piti A e i o falala monu pisa TV he karo Roa piti A e i o falala monu pisa TV he karo Roa piti Talo fatu le mamalo le vasenala mai mai pupula ile ngita wa inga abise eba e pengi wa amakale su inga ole vase akosto le fa asa o mele pena kasi eka bili bile wasela uwa bebela kasi luwa bubulu puba eba iba inga fai kaule fa akele ya luma o vale sela ili sisamo inga ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile pose inga va e mo amole malo longa fa kapiki wasiki pipili eka e malo Ole ato e fa fa waitalo e ole
sa e matautia Ka kirikiti rora piti Ole manulea e whaitonga fiti A e i o ufalala monu pisa TV he karo Ole roa. Rora piti A e i o ufalala monu pisa TV he karo Ole roa. Rora piti Ia umalon tu sila menai tu si tapuni ra wapi le wata malong tu wata tu homa. Amalo yang tu fana sama lo sini asu. Si kore nai fama natu basta baru luis kau semai tahu le homa. Aru poko jesu mai langa serum notes. Dere yang omat je yang mana lina. Tak spiro ita yau. Dia la fiafi. Lui tau mō le aso. Valo anga o le keresimasi mai le whiangainga tuai. Old Testament prophecies of the birth of Jesus. Ke nese lona mata upo e tolu o te whaitauina le whai upo e se fulu ma le wha. O te whaatupuina le wheita ngai i a te o lua ma le whawhine. O lau whanau foi ma lana whanau. Na te tui momomoina lo ulu. A o oe e te tui momomoina lona tuli vai. Valo anga o le keresimasi mai le whiangainga tuai. Old Testament prophecies of the birth of Jesus. E manatu le to'atele o le au whaitau tusipa ia. O le whetalainga le atua ia Satani ma Eva. O le amatanga lea o le whaailo ilo a le atua. I se whaaola o le a whanau mai. Na te whaaola ina lana tangata. O na ua pa u mato i lalo i le angasala. Ua angasala a tamu ma Eva. Ina ua le usita ia polo inga le atua. A ua tō sina i upu tau whaasee a Satani. O le alale na feta lai tu sa o ai le atua i le ngata, po o Satani. O te whaatupu te leina le feita ngai i le vā o lua ma Eva. E whaatupu ina le feita ngai o le vā o lau whanau ma le whanau a Eva. A o le tangata e whanau mai i le ngafa o Eva. O ia lea na te tui momomoina lo ulu. A o oe Satani e te tui momomoina le turi vai. O le tama a whanau mai i le ngafa o Eva. Pe ai le tasi le afe lima se lautausanga. Na whaia ai le whetalainga le neia le atua. A e whaataunu uina i le uru wai kirisimasi i pete le ema. Ina ua whanau mai le whaaola o Iesu. Na te lawe ai le lalolangi ma i tātou uma. Mai le leanga o le angasala. Samo ai. A whai o le tusi o kenese na mua i whaailo ai e le atua, le whanau mai o le whaaola, o lona winga, o le kirisimasi, o se mea ua leva o na tā pena mai i le pule ao a lo tātou atua.
O le whānau mai o Yesu, o se mea ua lewa o na tāpena ele atua, mō le whaaolaina o i tātou uma, mai le leanga o le angasala. O lona winga, e alofa tele le atua ia te oe. E alofa tele le atua ia te a. E alofa tele le atua ia Samoa. E alofa tele le atua i lana lalo langi na fai. O le ala lea. Na tā pena mamao mai ai e le atua. Ina ua pa le ulua i tangata i le angasala. Le tangata na te whaaola ina i tātou uma. Mai le roloto o le angasala. Le ana mauai, le uruai Kerisimas, i le fale o manu, i pētele e ma. Tātou tatalo. Le atuai, whaafetai o le Kerisimas, o se aso ua lewa ona e tāpena ina mai, i lau lava pule au au, mō le whaaola ina o le lalolangi. Tātou malau o fio i au mga luenga o le nei yaso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou wali i male whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Āmene.
sala le lalo langi uma ai ua whaola hinai eia le wha moe moe le ole oli oli ua tātou mawa yona wha maori fall on your knees oh hear the angels voices all night divine all night when Christ was born all night divine all night Le pese le popa ia mai a whale o tuki tonga wa aitu I tea whale Nico Smith e taurunga antuai. Ea le tātou poloka la menau le luki tau mo le aso I pe o le sauni ima fongi nātu e le sunga le whawhirenga iai Reverend Enti Sone ngawha o le atu mo seisi whaapuponga. E le teimi masani la so hantau ba tātou wori e le lofa malanga leo le tua whantalo whantui a pali sina leo. Arona sila ma le au whinga wenga la le Global Express. Le talenga ia si manu mikai le tau filo e o le ala vaile I maua a toa e alana tala vai o nei ana fuala au siu ka mafo e mau tau uma o le sa whenga i mamalo longa o le ia uli a wasi na whaasilinga malos e a umaloka ko kala I vai whangua ma e koe fo ia ko e ke ngā lue e a ua ia le whaatele mai o ainga I loma losi le rifo I vai aso. In this update, the government's about to unveil its rewrite of the Resource Management Act. It'll replace the 34-year-old RMA, which covers how all consents are issued across the country. Prime Minister Chris Luxon says the changes could cut consents by up to half. Newstalk ZB political reporter Ethan Griffiths says the government claims it could be one of its biggest legacies. This policy actually has the ability to shift a lot. It'll cover everything from chucking up a deck in the backyard to mining companies wanting to go out and dig up gold or coal. Police are looking for 36-year-old Adrian Pani in a manhunt after one person was killed and another seriously injured in East Auckland on a bus last night. The attacks were 10 minutes apart on the number 76 bus from Glen Innes towards Orake. Police say the attacks were unprovoked and the injured man has had surgery on his hand today. Detective Inspector Glenn Baldwin says finding Pani is their number one priority. Pani should be considered dangerous and should not be approached. And I stress to anybody, do not approach this man. If you see him or have information about his whereabouts, please call 111. The Public Service Minister's labelling Andrew Costa's interview disappointing. The former top cop and ex-social investment boss fronted TVNZ's Q&A about former Deputy Commissioner of Police Jevon McSkimming. Costa claimed he'd told former Police Minister Chris Hipkins and current Police Minister Mark Mitchell about McSkimming's affair earlier than they both recalled. He also said the complainant was becoming increasingly hysterical. Judith Collins says the interview hasn't done Costa any good. But also the dismissal of the young woman's complaints and her distress. I actually just found it really quite heartbreaking. And Thailand says its fighter jets have struck Cambodia in an attempt to cripple its military capability. Tensions have flared at the borders of the neighbouring countries, derailing a fragile ceasefire brokered by the US president. That's news. In sport, Sky Stadium may have to fight for its share of Hurricanes Super Rugby fixtures.
Developer Malcolm Gillies has been appointed the franchise's new board chair after purchasing the Wellington Rugby Union's 50% stake. Gillies says the Canes operating model needs an overhaul to address $4 million worth of losses over the past 3 years. Black Caps coach Rob Walter insists he isn't blind to the workload quick bowlers Jacob Duffy and Zach Folkes undertook just days ago ahead of the second West Indies test starting tomorrow. The pair bowled a combined 76 second innings overs in the drawn first test after mid-game injuries to Matt Henry and Nathan Smith. That is sport. I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
failea funa maolonga avea oe fai mawaila au ilo umeola se I fai mai tasi sampu le mafuta hawa e faase le mutu ua uma ua e tuia lo ufatu Samia oela umana mea se I e tau tino mai o olea e so mana
O le wa se atu le timi le radio Samoa le ringaingo lea woli a se fulu lima ma lea whamiru tau tēne le tu la e tasi ia o mai atu tātu telefou ia matala I tālonga le kana peri tānia nisi o whātunga mai a Waino whapefoi a Kenny a ii ia I le ringaingo lea woli e whiwhira nganga o le ua maua le tātu whilo inga masani ia solua te tasi ma le whionga ia lua manu po le vitalenga ia tungi sia o le tau tōmala undangana ale Omega Cars I le lua se lau Cavendish I manu kau fa tala fa tua I lau talenga tunga siebolo fionga lo manu malo le ngā lua malo le whaero whaiva. Ia, langi mātafi I lau sunga ponga mua bai maunga e pola pui a wāli tua te whaiongo e patama papel whaitolu. Pamalo se fumiria, pamalo ka wa ta ia ponga mua. Ia, o whaisia aso le lai le neivai tau ia o le mele o te fia I lau lotoa. Ia e tu lo ma fale le McDonald's e tu a fale le nofo afi po le train. Foi ko nga me fa pea ponga mua. Ia. Mo mitinga foi ia tamaiti. Ia, ka tiki fu, ka peo la sa mai McDonald's po me mo mitinga me tiki la so mo foi ku te papa po mama ba ile. Ti me fa ka se McDonald's ponga mua. Ia, e me xa la le velo le la. Ia le skuli mia e o mai de case. Ia sa lilea, ia. Ja pai fosi pamtalanga la lilea ngai ka meti a skulimi, Ia tātou ia, tinga whang vai, au whasano whang vai po I e lang, te udang mai. Ia, e le lei al kou sika I lapta inga fo mai na wa matu, Ia sa lilea le a samnoanga whanga mua, ia lilea le sa, ia le sai que non ha mai poi se vai lei a che la tovia ia falongota e poi al menga le mai o te loa ana le malo si lau te talo malo tu vai tu toina se mangu le vanga ko vala maluso vai a qual pa I sof ia so le lava sa nga songa mua ia tu longa po so pa te la tovia ai tātou te whiu e tatalo mo te tia. Ia. Tala belame. E te po mai le vai te tia o wa mali. Wa o le mali dai. Ore winga ora sa nganga ni lu manuari o le vai ele si mai ele o vai se foma. Ia tu langa fa pena to ia. Fonga mua ia. Ba te mana tu foi mo fai longa fo mai le fionga ia le tu longa la so le mai a u ta pa so longa la pa ia alanga sungai langa fionga le ko mai le ko mai le mafo fau al sale be lave fo mai tu ya ki le sia ki e fo ele malu ia fo e tetia pas le tino e mana tu ele se mala el tino wa mai la fo wa mai vai la a ole a fo I ma fo fa ia wa fa ngai le tino la tu ia wa ti ka ti la tu ia esa ai la kala ko inga foi mai a ka o ko ekipi a kipi foi ka o ia tu la tu ia Okay, kau fasa o hala usa nga ni ro makulanga o vai ko le fionga ia le ba. Wa makanga faira nga va ainga. Ai ele kai ya longa soi fu ke lo pola ma fuanga pe. E ka si la fi. I kai do si pasi. Ke o ke lo tani mo ma la vai le sunga la o ya taito. Ora ka so ke mo taito. Ja, ora me ngare ka ke ro fai. Ja, inga yuso. E wa fe or ka we ko e koris. Ja, ora me ngawa. O sa e vala o ko foi le ale ma. Wa, fa me fa kat oi le vala o ma. Are ka uso e mak. Al menga mo le stai.
Nga le le mo sunga ya tai to fali tu foi tai to la to via. Yeah. Pa wan mele ko anga no ko inga e le sunga na wa fuile le anga i swimming pool. E pe yo inga le mo me ronga malo si anga i tai uma. Oh, I see. Yo. Ma sunga da ya tabai. Ah. Yo ke le rona ke ronga ngai ki kausi la fie se me ngai kausi so i fo malo lo inga sunga da. Ya malo sua malo soa wa va venga ko ki akule mole lenga sa. Ya wa le mere ye fe ka ya mangi me o fangu vai ya so uma. Ya malo le fe le fa malo le tawata. Ya wala i foi ngi vala uli or kirisimas. Wala va ka u ka ko ya ke ya wa uma le so tung lo mat. Ya so le la vale sa nga ko mo ya. Yo le atala to po fe ale tiro ai tala fu dale tiro fa la belabi. Amor ataba le fe e pe ye se mo tu fu afo bo. Ja o le ya. Le ni me tu yo tu la to ye. O pa ma fu. Na abala au so o mai fu kanga kai fa la belabi fa ya ele ya ngare mere o ke ye la o ke le fu. Pakaling khudi lo pakaling khudi la to ya. Ili fa pia ili ya lu fa le venga ngale sa o ile o le malo le lang ili ai a lua ko nya me fa mi sir kausanga e ki nga foi le kalaga ai le o ki ya se si kongi ya yo pero se ta foi soi pongale ta eso e foi tato tu i faso pa penso tato yo tu langa la no te fengo fi por eso i fongale ni vai tau a pongo mo esa o le la va yo e tel wan tu iluma tupe sa wi tu tupe au tafa tupe ia ko e va ku sa o le langi ia ele ia se kupe ke mo nga o e ke nga o dunga ia e malo le fa so le ni va ngola wo ya wa tilo o nai to tele malulento no ulea ua mai ona fa o ngai na la fa to fo le lumbo mo le ngai mo a makai ya le tai tele masino november mo a sofia le utanto ya esa le la bolsa nga fonga mo ya e fa tai la me pa ye mo lungo se o watu no fa ngai ngol to tua fa to va po le fa to tua le nga fo yo le tato fa ta vale to ino le tato watu no o fa tai la ba to sia la to e po lumon ba tulongo sa fo o mato ai ya da fo ile tulanga la to ye le to soani ai mi se fo i ola to mo fo tuanga na mano tatu atu ya ta no so atong sia la to ye le fo ile fa sa longo fa misia tong sia lo mi ka kas o woni se tia se finanga lo se si ono fa sa longo vai le fa sa longo tong sia a me mo ne me sa me ta me fa ta wina pe fa a pe e mana o mia se ta avale ma mana o mia se tava le terminei fa so tai tong sia e ona e tali tonu la ia mana tua o ta vale o tatu falta vale en fai tu ngai tau ta vale fai mo fio tu ngai tau ta vale accordingly le tupe en fai med finance o tau tua falta vale e lingi commission fu le fa pe lungo ta vale nga wa le ba e falta le loto a fonga mo mari o le fai mo fio na tu langa na toia e ma le si fa ponga tatu fenga na lo to christmas a mata le so a failo talo sanga ile so atalia la talo sanga patua la pe meni mua fatua mate ya maki e misi le masina nei misi en wali misi se tuali afa amaka ya maki la toma fa tong si sa ili se awala fo le so so ni mamalo tatu tinu yo tulanga samo yo le wa mate tu si le me o le sola amate le special nei failo pe meni mua la fatua amate tu tongi lo santa pe fikita abadi lo metaka ya maki e misi le viso o te sema misi yang wali misi februari afka makalo peping mo ya maki seba mama benga le mana tu a ungi ngale toi le lima fo le fata usanga le matia ba il ta ba le sebesina ta ba le e fai fu e fata usanga fanga le wa na fitness e fata usanga sebesina ta ba le sebes fu ile fata usanga ile tu langa fa pe awara ndo foi de foi feita tu mi fi a filma selata la società vale lua fi fi ta tu pick up de foi fai le lima selata la fenga na lofa yo e tele fa mama benga tele ta tu fenga na lofa tele ta vale e fai lo fi filinga sambo ai se tu langa ti fi mama mai a fa pe se tu langa foi le pe ka polo kai foi le
se fina ngalo po se to fave to er mama tina e fa suta ba ai se me foi o le e question ba ya bili ma tong sia e fia ke tong sia fa sole tulanga me to finance pa mama tulanga mala ono lisi tulanga ole to wona ai na fa tali mai e cha wa se ma fa sa longa mal sunga ya fo mo ta mo su mai ma tana mai au ile luselau kemeni stripe ine papatutui manukau luselau kemeni stripe ya tinanim fa foi na su mai ma tana mai au pe bala mo fonta len line ile oiva lua fitu lima balu ta si lua oiva lua fitu lima balu ta si lua e pala te fonta e ver ya de ai le olua tasi pa fitu ono lima pa tasi olua tasi pa fitu ono lima pa ya su mai pe tatala pa tai tele lava for mua ma dia au fai na lima nei ya su so finangalo wa lava to tuina la tinu mo te pa se fua for mua maar we voor la singo tutorial le jonga ya lu mo vai po le tulenga ya tongi sia Pio Wilson no le tutumla danga ale mega kasi le luce lang Kevin the drive vir kwau sele ne so samo o malu ainga ele ni vai tau ole tau sanga ole wa lus fulwono ma la fabiru tu te ne le tula e tasi O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa.
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le polo kalame o le malu I whale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manumalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakura, Beverly mai I le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoae, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Redi Samoa mo le netusanga o le whasoa le nganga modi al Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga al Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulunga ino porkalame te tasi, e maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Krisimasi, ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leasus fulu lima o te sema, whangate leasus e fulu malaiva o te sema. O le awhatau nuu le se I leasus e fulu malaiva o te sema le porkalame o le maa lua le tae ao. Ona nei tau vanga o Langolorina e le o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiroa I tātou atunu, mai tātou porkalame o le a reto le ola I le nei aso, e le suafa I sulo tātou wali whaola, ma no le soifua manuia. I le isaia whas fultasi wha upes fulu, wha pēa aua e te whewhe, awa o te ia te oe, aua le whetepatepai, awa o a ulo watua, o te wha amalo sia oe. A le upu mo oe le aso le nei, aua le whewhe. E wha tolu se lau onus furu lima, ona tā ua le fuai tau lea I le tuspa ia, aua e te whewhe. O lona winga a e vai tau ia e fōringa mai e tofu lava le aso le tausanga ma le whatonunga aua e te whewhe. Tōru se lau aso onus furu lima aso le tausanga e se vanga nā le tausanga fuilelea tausanga oso a whara. Tōru se lau onus furu ono I le aso. Whai mai le tasitangata o le mafua anga ona e sila fia e le tua o aso uma o lowolanga aso taitasi e tōru se lau onus furu lima o lu itau e whea ngai ma oe. Mea le nā e whaatonu mai ai e le tua I lana fionga aua e te whewhe. Peitai, a whapete wa au I le tuspa ia I le mafua anga o le whaatonunga le tua aua e te whewhe. E le o tangata uma o ave ia I le tua le whaatonunga po le whaitau le nā.
ai o se whatonunga whapitoa o lo whamanatu ele tua ma ave ele tua i ona tangata po tangata fo ia e iai le latou mafutanga ma le tua o se whatonunga mo tangata o le tua e whamanatu mai ai e le tua ia te i latou le tūlanga lata te le mai o le tua i ona tangata i teimi whaingata ma teimi pongisa o le olanga. Al whaadeta inga o Abramo. Ina ua fefe Abramo e mai mtau pesfulu lima o lo i elitala le tuan whai Abramo. Abramo awa e te fefe o a ua lou talita o lou taui e matua tele. Whapena fo ia Isaako. Ina ua fefe Isaako ina walu le nuu fo i leo kira whai fo i le tuia Isaako. Aua e te fefe. Whai ia Iakopo ina ua moe o ia i le ala. E a ngai Patanarama. Aua e te fefe. Whai ia Mose. Aua e te fefe ina ua la sauni Mose alu mailo na nu. Whai ia Yosua ina ua sauni te taile nu tele. Ia whapena fo i tangata uma o le whenga fōu. Na whetalai lava i ele tua. Aua e te fefe. Whetalai ia Paulo, whetalai ia Peteru, whetalai ia Ioane, au ia Ioane le moto patamo, aua e te fefe. Lona winga o le whetalai ngā le tua, po le whatonunga e whai i ona tangata, e tau atu iai. Lona tūlanga lata tele i a te ilatou. So le upu fo a whai unga whai na whetalai tangata le whenga tuai, o tangata le whenga fōu e aua le fefe. O loo whapena fo o na whetalai mai mo oi le aso le nei pe a whai e iai se lua mafutanga ma le tua. A whai o e ui i se ala pongisa, po e ui i se taimi pito sili o na luta ai le savalinga le olanga le nei. O le upu te whamanatu i te oe, o le upu ta uso o le tua i le whengainga, po le tu spaia i ona tangata, whai mai le tua, aua e te fefe. Le ale mafuanga, po le ale winga, lona winga, whai mai le tua, aua e ke fefe, mana tua, o lea, o te lata i te oe. Le aso le nei a whai o e ui se mea whapena, ia e mana tua, aua e te fefe, o lo siri o na lata o ia i te oe, i lau taimi pongisa le tua mātou whawhetaina e whatonu i mātou a o mailu i tau leo langa i te i mātou aua le fefe awa o lo e lata mai i te i mātou whawhetai Yesu. Amen. Sili, oh,
so fungalia le hallelujah worship team le divine ole woli bele pese Yesu e sili. Oi e tolo wantu le polgala mena le areto le ola mo o ma o le ya so lua le so i vane ola masina o te semba moling tuelenga fa tai e le sunga fifi au ya pasta la fa le kopole Assembly of God I lano I savai e mo fala I au mo I tato au le fifi e au le fifi o lo fa tasi mai pele li ya I tato ile faia leo lona feeding halo ai leo so tato loto e fai lo loto e tu lona feeding ia me ngale o ki e ka ko kam fai ya mo pele malo siltino silsilia I la nganga wale tu mo lo feeding halo mo se fa poponga le ri to lo la so antaya Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Well, o mai le taimi o tātou whaalinga ma whaasilsilanga leo tonu mai leo fisa o le Radio Samoa le nifo I aso lua la tau I le alofa malanga leo le tua ia wala wale rongu puia li o lo tupa ia malo uto malu nisi fo I o wha moe ma nisi fo I o tautua ma au nanga mo lo si la fia e tamuati e tātou whaalinga o le rivaenga o le awoli le tātou tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. Aurenga lo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai ia whaalupenga o Samoa I sifo tutuila mamadua. O nisi o tala tu o Samoa o alanga upu o le matafa I o le matai I le whainga o whaalawelawe pe o whai poiponga ma liu leo siusingo a inga whesila wha inga o Paolo o si I whaaloalo whaalangingo e kālesia e mo le tele o lenga ngana o whaalolonga e na o le fitu se fulu tāla le tau na o le official radio Samoa I le tolu pā tolu o no Hopewell Avenue Marukau e maua tuai saulo minga morisi whaamtalanga wala mai le tātou fisai teimi whainga ruenga I le lua o na lua tasi lima iwa tolu lua o na lua tasi lima iwa tolu I le tātou numerana e te maua I le tautua mala udanga a le Radio Samoa e le ngata fo I leo o le tulanga e pe o ne iai ia tātou o loa e fia au dātou mō lo si la fia whai le leila lau tātā fo I lele I lunga lau penga ta whaila ia nga ilo I lau telefoni po lau laptop po lau PC po lau tablet ia tā I lau le shop radiosamoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz ia e mawhailea o na whaisa mi lavalo oka ki liva atu mātou le tō tō male tō pito no. Samoa wala tamai le aso whaamarato le Mesia I an tātou oli mawhia iai. O le tauwanga le Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga moni o le Kirisimasi. Whaaso mai iau lava upu le anganga o le Kirisimasi. Pe usu sau pese pe whaisau solo e pule lava oe. Po e mai sau video malafo mai le Radio Samoa.co.nz/Kirisimasi. E mwhaifu o ne wala o mai teimi whaatulunga ina o polo kalame te tasi e mawai foi ia lau awanoa e tianga wa ai le sei. Whaasole nganga moni o Kirisimasi talia lau video mai le aso valu, le aso le anafi o te sema ai whangataina le aso se fulu ma le iwa o te sema o le awataunuina le tātou sei I le tai au o le aso sfulu iwa o te sema e le porkalame o le malu o le tai au tātou whaasole nganga moni o Kirisimasi mai ia marui tele le Kirisimasi mai le pulenga ma lau whainga aluenga a lau Radio Samoa wa langola wina le ni wha moe le Old Dentures ia wale wha maina ma le teuina ia ma le toi wha pi ina leo o tātou tai nifo e te mawale na tautua I le lua fitu lua tolu lua fitu lua tolu whaftai. O le isi e tātou wha silsilanga o le aso nafi, le aso valu lea o le masina le rei o te sema, o le ana amatali ai. E le wha moe o le fitu aso le Kirisimasi, e pi lava o na mai moe e le tunu I le pōna pōt I whasalonga tu sao. Mai le maunta tāpuai, po le man tāpuai o le whakasa I pua sei, o le ana amatali ai le wha moe. I le tau le fitu le pōna pō, tai au fau I pua sei preschool, Raglan ma Winthrop I New Zealand.
Ia, o le pola nani, po le fiafia nani. O le awhapele o na whaafiafiai. Ia, le lamo sa toi fuataina, mai papa toi toi New Zealand. O le whaamoemoe le nā o le awhapelea o na whaatonuina lea I le fiafia nani. Ia, ma o le awhapelea o na ia le sunga le whaafengainga po le toina. Ia, Reverend Elder Apolimatai, tautai o le vau. Ia ma whangaua tautai o le vau. Ia, o le whamoemoe la le dai le poana nei. I le polokalame o le fitu aso. O le aso antai au, o le au tāpena mai iaile e whakasa a rasi o le panona I New Zealand nei. O le sunga I le whaafengainga. Ia Reverend Eke Panti va ma po mate. Ia o le tūlanga nā wa whaatatia mai le poana nei. Ia ma le aso antai au o walawa I e pespesenga na o le fitu aso o le Kirisimasi. Ia mwhaiwhona e anga iai o I le no whanga nā o le pua seisei I mangele I sasai. A walawa I le muli mawina. Ia ma le tāpua ia fo I o le o le whaamoemoe le fiafiana nei. Ia e le mawhaiona e mifia a tolu ono Winthrop Way I mangele I sasai. Tolu ono Winthrop Way I mangele I sasai. E te maua iai le malu tāpua I le whakasa pua seisei. E pe o le eile whaamoemoe nā o le tātou polokalame nā o le fitu aso o le Kirisimasi I lona solona lua I le poana nei. Lisi lau whaalinga lau tono mai le divaengo le awoli. E le tautua le dingi le radio Samoa tasi lima I vitolo a mo. O talavatu I le tinaia I se te tango moa ma le ainga. O le mafi tono mai le divaengo le awoli maa lo lava le on sai. A whaiwa vela tele la a. Ia whaola le a kontineta. Sole apa nau mai le mesia Nate pa aula inga lila lula tia masala Lewa pa ailo maina le kirisi masia te sema Le upo le atua uali usangata Tapena neiloa le malala Josefa mamari Tui betele ema ile tu singai noa E pei ona taua mai ele tu se sa Sauno ile fale tali malo Ua fa atumulia Salo fa uale se mapusana O faasino mai nei le fale o manu pauleo le avanoa Ae sale kwa apiti uno le alofa Le petu inga ese rona susulu O inana whana o tonu ai o le tu Le au makoina o atu mame alofa mai foi a tia Malani si alato pese ua whana o le mesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Tapena neiloa le malala Josefa Maria Ileala Ianga ia tui betele ema ile tu singai noa E pei ona taua mai ele tu se sa Le petu inga ese rona susulu O inana whana o tonu ai o le tu Le au makoina o atu mame alofa mai foi a tia Malani si alato pese ua whana o le mesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Tapena neiloa le malala
tatala tala Le leo na motu o le pawa e mala malama O ngai olo ui ngoa fa apea lo na mafua anga Atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa Tasiva malulima e te upea I lo uanganga Amatanga o le pisinissimo se la asanga Oloa male fale aeta o fie matai Manatu I le malosi langona I le vai vai Mapu maiti na ole olanga Samoa utele fatufua o se tala Bolonga e tau mawhaie a tina e Nau nau I ama wa selu manai A tali I le anga leanga Lea I se ono sai So o mai tau sanga fea ngai pea mawhai ngata No no fo I malo no uta Wa pei I tau se panguta Salafe avea I solo molia I le tula pono Fai mai e tafi ese ita o fanue umi e sa o loto Sapena faana tinati inga uta o le puiai E langona o le fefe a o Yesu na ia tai tai Tasiva malu iva mapui maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maiti na ole olanga Samoa utele fatufua o se tala Bolonga e tau mawhaie a tina e Nau nau I ama wa selu manai A tali I leanga leanga Lea I se ono sai Hele I whaingo fie a ola ua tu ole maa
mai tina ole olanga Samoa utele fatufu au se tala Polonga e tau mawhaie a tina Nau nau ia maua selu manai Atali i lea ma leauna Ma lea i se o musai Mapu mai tina ole olanga Samoa utele fatufu au se tala Polonga e tau mawhaie a tina Nau nau ia maua selu manai Atali i lea ma leauna Ma lea i se o musai Fatalo fatu lau whaafunga angale nei tula o lea solua a lo mai o tātou telefone ua tu whaatasia e lau Radio Samoa. I talo tamua, wa whamonia mai nei ala i se whaasala launga i lunga o penga te whailangi ale ofiso tiute. Lo lato tau fia ai o ni pauta whaasaina o le aisa po le cocaine na o mai i se uta o se shipping container na tau no mai le wafu i tauranga i la so whaoti se ma. I whaamtalanga i whaapea o lea uta na maua ai le o atu le fast 5 kilokalama o le mamafa o le cocaine. E tu sa ai reporti o Houston i Amerika na anga i mai ai lea uta. Whaasolo mai i Balboa Panama anga i mai i tauranga i nei New Zealand. Mai tu sai masa ililinga o lena i aini masal salonga i tūlanga o manu whaalafua i te tono lea uta e onoa awhia i le antunu i le taunu mai o le ala lea na afua i loa sa ililinga o le vaengo tiute i le shipping container. Whamawina le whaongai o le masini o le x-ray e whaatino ai sa ilinga na whaali ai tūlanga o le vaaya ma le mau ai o ni vaenga i sea mo le mawina i taimi o siaki mahasani. O lea na whaatino ai loa ni sa ililinga mai o i le uta. O i lea na maua ai loa e sui o le tiute o whala au whaasaina o lo o iai ini awhiwhi e fōlinga mai ni poloka piliki o lo na nā mai le telo o loa na au mai i te tono le uta. Whamawina na nā mai pauta whaasaina nei e ala i le awhiwhi le lei ma whaapipi iai ma se vaenga ua pe o se whailonga o se pisinisi po o se logo e au fia le Volvo, Porsche ma le Crowned Hamster. Whamanino e le sui le ofiso tiute ma le vaenga o pui ngai lunga o le vasa. Customs Manager Maritime, Robert Smith, o se ngā luenga o lo ātangi ai pē le ngā lue mālosi le au nanga maana pāanga. E tali atu le tele o soli ngā tūla whono e tūla i mai. Ai maisere te atu i whala au whaasaina e ofi mai to tonu o New Zealand. Ua mōlia nei a leo se ali i lua se fulu tau sanga le matua i lona whao o ai o ni manu anga ma le loto i ai se tangata. E peo na maua lo na whana ai o le wa awhia i se la au malosi i Papakura. Tāwe reporti mai leo na o lato maua atu se lii ua manua i Mari Place. Po le awha tonu leo le tu lai lua i le wawea o le aso o noti sema. Whamawina na pu e whaapango tāmata o fia leo le ua mōlia i le aso sa a matango le neva yaso. Ma ua maua le tu lai ai i lumo le whaamsinonga whaitumalo o Papakura e tali i ona mōlianga. Tāua leo e maasani mai loa le leia le tasi le isi o i laua nei o lo awhia i lea mata upu. I reporti na tāua ai o se la au malosi lona i tu aingo le sawn off shotgun na i ai le tartonunga na whaonga le son ngā tū la fono. Whamawina na maua e leo i le taimi na whaatino ai o lātu sa irilinga lea na whaia e ala i le whaonga ai o se pepa whaatanga po se search warrant i se tasio no fuanga ma se tuatu si Papakura lava. Ma ua le tū ngā o manu anga o le walavea ai o loo i se tūlanga saunga le mū e le o tinga ina ma o loo iai pea i le whale mai i le Auckland City Hospital. Mai leo lava ua amata nei su enga le au nanga o malua malo i le maua ai o se tino maliu i se tasio whale na awhia i le awhi i New Lynn.
Whamawina na wala awane le vaenga o tine mu ma whaalawelawe te tupu whaafuasei. I se tua atusi o le nofuanga i whaetu o Kohe Street. Po le toe fito o minute o na afa leo le itu lae tasi i le awa uli o le asunga fua o le nei vai aso. Ta ua le iai o se sui o le au nanga ma leo. Le leo ina o lea nofuanga se ipau mai i le aso lua. Ma ua whaalia ai le whaia o se ta o tonga whaapitoa i le tino maliu na maua. O lo ngā lulue nei leo ma au so le vaenga o le tinei mu e su le mafua anga tonu na tūlai ai le nei mu. Ua taurasanga i fo i le lautele e tu sae ma wha maumaunga i le mata upu ua tu ina mai fo i wha lawa i tele le au nanga leo tu langa uma e feso ta ia tu wai le ofisa pe a fai o iaini wha amtalanga o lo sila fia e se isi ina i li poti atu wha ngā ai awala o interneti po le online pe vili atu fo i le numero tasi o 5 ma whailo atu le numero le reference number 2582 o valu ono tolu fitu valu. Mai tala mulimuli o whamawina i tala whaasolopito le mae a ma le manui o se tasio poloketi tele a le whaalapotoponga i New Zealand nei o ta ua le Central Pacific Collective. O le mae a whausia ai o le se fulu ma le valu o fale i tūsa sa e o porirua i Wellingtone. O se fuafuanga o lo whaatautaia ta wala mai le atina e o ta ua o le awa fale development. O se matatia le mawhai ai o na whaataunuina o le poloketi fesosoani ai i ainga Pasifika. Ai le mai ale taimi whaatulanga ina sa tatau o na whaamai ai na ai le lei lea ngā ruenga. Ele ngā tai lea ai ua mawhai o na whaatino foi au noa ma le te leo se seleni e aluai po ua ahead of schedule and under budget. I se pepa o whaamtalanga ma le CPC na ta ua ai o nei whale fau na mawhai o na ngā rue ai tangata Pasifika mo na tangata nuu e maweina ia whale. Ma ua whaia i se tūlanga e atangi ai whaasina manga ma tūlanga whaaleanga nuu. Ta ua o se tau mawhainga ina ia mausali ma maua pēr tangata nuu Pasifika le anganga. O le ngālulu e whaatasi ma le oe ai, e whaalia whaapupula atu ai tū maanga whaaleanga nuu. Whaalia foi o se tau mawhainga e langolango ina pēr le nofo le lei o au ngā tūpulanga mai le au ngā tūpulanga. Whaamanino e le whaaululunga o le CPC, ia whaamatua inu Tino Pereira, o le mamanuina ma le ngalue ina o nei whale o se whaamoemoe e momoli mai ai se wha au tāua. E le whaapeo o le whale a o le anu whale, tu sae mamuanga ngana o la atunu. O se whaamanatu e momoli e le whaapeo o le whale a o maafutanga le vāo tangata e nōpia e ito tonu o nei whale ma o la atu so tanga. O le nei polo ke ti tele na whaia ta wala mai se whai ngā paanga ma le ngāti toa rangatira. E peo na o lātou tu ina mai ai le whanua e whaatino ai lea ngā luenga. I le whaamatu mai ai o lea whanua o mawhai o na whitu na ai se taupa uma walalo. Mō le whainga o le lisi. Ua langolango ina e sui o le laulau a whono ia whaitu o porirua. Lea ngā luenga tele. Mana maa ua fo i le mauai o feso sani tupe mai le malo i le poloketi o le tausanga lua o lua. E peo na whaatino ai i lalo le whaamalu malunga o le Ministry of Pacific Peoples. Whamawina o le whausiaina na whaatino lava e whauwhale Pasifika ma le vaenga o le South Coast Construction. Whaalia le anganga fia o ainga o whaamanueina i nei whale, ma ua lātou tā ua o le mauai o nei whale o se ati naio. O vaenga ua mautu wai, ma mauai se whaamoemoe ngaola. I o lātou tangata, ai meise o le sangati nā e ai o le sootanga wālelei, mai su so a tangata. Whamanino mai le CPC o le vaenga tasi tesi ma le lua ma le tasi tesi ma le tolu, ua amata whaasolo nei, ma e tolu sifulua whale ua amata whausia. O tatou telefona mo le nei tū lao lea so whaafetai whaafonga mai, tō whaasefia. Nā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale suia le ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ai por lá, o mai lo ufa anoa, o ma fauna, tu pupe so uma, vai lo putino taluai, so
Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu uia Saula o se aso I moa e se tali o nai o umanago Fetu o le lani se I ta umai Se I o le sami se I tala no amai Ua mato le lasa o le poni sa Ua lilo tu ai o folina Oe o le ari o le taimane A oi tau se mai ta avale vale Wa o le loa Ina pea e se a Ua whaingata i o se fufuanga O e lava o sia u taimane moni Na u fili fili ai le wha maoni Malo u tali tonu O lau lava sa eli Ai leva me ona umai lon keli Fetu o le langi se sa umai Sei a o le sami sei tala no mai Uang to le lasa o le poni sa Ua lilo tu ai o folina Fetu o le langi sei ta mai Sei a o le sami sei tala no mai Ua mato le lasa o le poni sa Ua lilo tu ai o folina 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 Suvangavali na pese tapuni le ni vango la o le pese wo mailo keli ia o lo fu ia Sofia fia o mailo keli Malen tlangang fam taile finga ya lulu yeli ai shahu chola vango telefoma tatu tala e pe o sa fa fonga tjela le tu lai lua ila o le yo lam fai ona e tu fa fonga yeli tu lai tolu ile nei vango la woli ya ba tatu o ya tu le fo langa le yo le tua o le wa fa ilo mai ele mtanga wengo le swafa o le tangatale sa ia fa nga ina se neifi e fa o ini manuanga ini tangata sto lua ele whainga malanga le pasi numera fitu ono ma le sa fa ilo mai lea i le po ana po e le va lea o Glen Innes ala wantu ai na i o Raki i le tale o le tulai valu le po ana po o le ua fa ilo mai lona suafa e tolu sulma le ono tausanga ia le matua o le li e suafa ia Adrian Pani ia o le maitau watu masalo se ale o stangata Maori ia o stangata Pasifika le sungalea o le tausa ilia nei e leo lo lapta i meile mtanga alwenga o leo awane ianga i eisesi fo i lele whaaftaui ai longo i nātu i lātou i se taimi vave pēa vai i eistangata i le nei fo i ali tāru si o la whapele o na vave o na maua
Ia le ile pe ona fai ia. E le ula lea ia na ngai oinga ia na fai na tuai. Ia o la tau soifua. Tau tasi lewa mau le soifua. Ia ma tau tasi o lo fa pele o le tau tonei i le fale mai a wā tonga fitinga e pe o na wha ngā solo iai. Tō lua ni tangata, o le na wha pele o na wha maria mai le fui mō, ia ma le mutanga luenga leo leo. Ia le malili wai ina e le pitonu o Foxton, ina ua mū se whale sa wha pele o na iei tutonu. O le so le na wha ailoa mai e le mutanga luenga leo leo. Pe tusa leo le tela i titi, o le lima le waweawa na leila, ua tūlata la vai na malama. Ia e wala ua tuloa matangata fo i lele i se mū e pe ora tūla i maile i nā i Foxton Beach. Pe tusa lea ma le 5 kilomita li tu sifo Foxton, i vasful minute li tu i mātū o le lau mua i Wellington. Ia mai sa whapele on taunu wantu i a tātou tāwale fui mū, pa mai e ono tāwale i na whao ngā ina pitai. Ia ele i mawhai ona whaasau ina i la ua nai to lua i le teimi nei o lo whaasolo iai. Ia susu e ngāla matanga luengo leo i le rivaengo laso ina ia wha mao nia mai ai. Po ai tonu i la ua ia ua mawai o la suifua i lea fui fale. O tupu mai ele wha lave leo i nai tonga riro. Leanga i hantu le i le south. I le motu nei i mātu. O lo wha pia leo na mua pia le tonga vau. Mai o lo longo mai ai le pa ia ma le manu le tunu. Ia tātu wha i tete. Ia misi la wale wha muina leo ni a fi le vai taimile nei. Ona o le whaisia aso le la. A wha popo tu lola i ai male angi malo si o le savili o lona winga. E vave lava ona apo atu wai. Ia e nisi o la au, ia po nisi fwe o fale. Ia se mu pe au na tula i mai le nei vai tau. Ia maratuanea i angango i lanto ua mali liu i nei wha lave mantu ia. Pe on tula i mai a lewa tātou savalia le masino te sema. Tano fai o le amisia o lanto ainga. Wo mai masani ia i lantou i le nei vai tau ona o wha lave wha fosei e pe ona tula i mai. Tua masanga e olei a lava o le ngata i whale e taele lava i le tai whana e tautai ai lava sauma e awhe lava le ngata i fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e awhe
atu wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea uma e mai le atua o tale ni lava mea uma e mai le atua te wha atu I le a onga e whai uma e tamaiti o uponga I le uli uli o si o upau ma o uwai e papala I le namu o alofi vai ma fia fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai le moa moa o le whai wale au au tau mawhainga I se a o ngai a pia wai ula vai le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o sia upeni Masia upea tau ato ato le ie la sao iuta e tu si ai o le lafo le ie la sao iuta e tu si ai o le lafo se senga ai tau le fetaui I le fufusi o si o fuae ai le ai oni o se vai si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti Popo le vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo me aunga e su e ai se ava la uma lo me aunga e su e ai se ava
Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pia manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le fana witi o tuipui pui le COVID fluiva mo I lato es fulon tau sanga malunga atu fa pia ma tuipui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so vano e fa tino I nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Afia maua sosa Omega Ka Ianga loi moa Omega Ka Sabale tau mofie Omega Ka Fili mai loile Omega Ka Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka Umalole keisile Omega Ka Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file e mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le neitosanga o le whasoa le nganga modi o le Kirisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Kirisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Kirisimasi ia tātou whaatawa ina le Kirisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni lea o le Kirisimasi. Pei o na finangalo o lo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima o te sema, whangate leso se fulu malaiva o te sema. O le awhatau nuu le se I leso se fulu malaiva o te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. A whaiwa umala nei tausanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa I te ono manu malo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuwa inga I Samoa. O le mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I mulimuli le aso limo Januari. E ma whaifoi o le e angawaa I le se I pe a lafa se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo a inga I Samoa, e ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I a inga umo Samoa. Lewa joe lus fulano minute on the tale o link July tolu tali fo ile tanto filo inga ile so ma le fionga ya lilo bayava mai na vai le suyo le tanto ala leo I Samoa e bo a mai lo tanto tro ma ta pedanga mo le Kirisimasi marisio ma taupu o lo fa peleo na la walunga I Samoa le dei tau o le tau sanga e talo si o le dawa anga ia tumantua e piki fo ile fana wa onga ile tuwa yo onga stemi le o toe ma mau fa ia si aso le la. Ia ngai sina fa manu fuile le ni vai ngole awuli aspoloka ia ioi o le kamasa o ngai ka ngo fie nga le back and safe sa kana le siko inga he ke ro I maro ri ma ye e ma ko ku I fa ka ia e so merkana lo ma e o ko inga io lang fa ka wole back and safe ia mangu ia le fa ka nga inga le back and safe. Kirisimasi, le Kirisimasi, le
tusu, ma wale vai fala. All my wale best fresh man lulu. If I you decide to see you me fanga, male suki somebody ta size too. So kisa me love to fit down my fire me up my love for the asti. Wani e toloa ma le whātuwhatunga na tupulango a ana. Monto liwa jalvantu le reia uli le anga tumuli va before i ropeti mai lata. Malai ngai Brisbane Australia. Muripola pia muripola. Ai le lama ua ao te wai whali tonu. Ona ia whaatofa Le lei malingi foi ona lui mata Pe aisea Masalo ai ona ole o ona Matui tui ona tina Ua mafuai Na le mawasana tala
taunu sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa upu mai ya wehani ba imam ba futanga ba fana be anale ile fili ole ne yolanga o ulangona wa mawa luma ia osunga lo fa wa lunga o e ma i aso uma o fatu o atae o vai le fia vai le fia bayatu ia ohani se upu malu e faile amao usulu ni moa molulu liu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wataunu o upu fabesi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foia e malolo I lo ainga O te fia faia tu masongi yo fofola Tinga ona le tau e tu mau pele lo fa A o e ua sui I lauva ai Sina upu se tasi o te fie ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling That it won't be long before it's crying time Oye we wali wane leva yo sina Bele e apule oe ila Tawia ina ia manuia lau tau mafaina Aile mafaina ngalo atunai o folinga Te masalo wa emusu yata ita Wa taunu o upu fabesi tinu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foia e malolo I lo ainga Soy foia e malolo I lo ainga
tala fatu lau whaafunga anga le nei tula o le asolua, a le mai o tātou telefone ua tu whaatasia e lau Radio Samoa. I tala o tamua, ua whamaonia mai nei ala i se whaasala launga i lunga o penga te whailangi a le ofisa o tiute, lo lātou tāu fia ai o ni pauta whaasaina o le aisa po le cocaine na o mai i se uta o se shipping container na tauno mai le wafu i tauranga i la so whaoti se ma. I whaamtalanga i whaapea o lea uta na maua ai leo o atu le fast 5 kilokalama o le mamafa o le cocaine. E tu sa ai reporti o Houston i Amerika na anga i mai ai lea uta. Whaasolo mai i Balboa Panama anga i mai i tauranga i nei New Zealand. Mai tu sai masa ililinga o lena i aini masal salonga i tūlanga o manu whaalafua i te tono lea uta e onoa awhia i le antunu i le taunu mai o le ala lea na afua i loa sa ililinga o le vaenga o tiute i le shipping container. Whamawina le whaonga ai o le masini o le x-ray e whaatino ai sa ilinga na whaali ai tūlanga o le vaaya ma le mau ai o ni vaenga i sea mo le mawina i taimi o siaki masani. O lea na whaatino ai loa ni sa ililinga mai o i le uta. O i lea na maua ai loa e sui o le tiute o whala au whaasaina o lo o iai ini awhiwhi e fōlinga mai ni poloka piliki o lo na nā mai le telo o loa na au mai i te tono le uta. Whamawina na nā mai pauta whaasaina nei e ala i le awhiwhi le lei ma whaapipi i ai ma se vaenga ua pe o se whailonga o se pisinisi po o se logo e au fia le Volvo, Porsche ma le Crown Hamster. Whamanino e le sui le ofisa o tiute ma le vaenga o puipui ngai lunga o le vasa, Customs Manager Maritime Robert Smith, o se ngā luenga o lo ātangi ai pēr le ngā lue mālosi le au nanga maana pāanga. E tali atu le tele o soli ngā tūla whono e tūla i mai. Ai maise le te atu i whala au whaasaina e ofi mai to tonu o New Zealand. Ua mo le sanga le matua i lona whao o ai le loto i ai se tangata. E peo na maua lo na whana ai o le awhia i se la au malosi i Papakura. Tāwe reporti mai leo na o lato maua atu se lii ua manua i Mari Place. Po le awha tonu leo le tu lai lua i le waweao le aso o noti sema. Whamawina na pu e whaapango tāmata au fia leo le ua molia i le aso sa a matango le neva yaso. Ma ua maua le tu lai ai i lumo le whaamsinonga whaitu malo o Papakura e tali i ona molianga. Tāua leo e maasani mai loa le leia le tasi le isi o i la ua nei o lo awhia i lea mata upu. I reporti na tāua ai o se la au malosi lona i tu aingo le sawn off shotgun na i ai le tartonunga na whao ngā le son ngā tū la fono. Whamawina na maua e leo i le taimi na whaatino ai o lātou sa irilinga lea na whaia e ala i le whao ngā ai o se pepa whaatanga po se search warrant i se tasio no fuanga ma se tuatu si Papakura lava. Ma ua le tū ngā o manu anga o le walavea ai o loo i se tūlanga saunga le mū e le o tinga ina ma o loo iai pea i le whale mai i le Auckland City Hospital. Mai leo lava ua amata nei su enga le au nanga o malua malo i le maua ai o se tino maliu i se tasio fale na afia i le afi i New Lynn. Whamawina na wala awane le vaenga o tine mū ma whaalavelave te tupu whaafuasei i se tuatusi o le nofanga i whaitu o Kohe Street po le toe fito o minute o na afa leo le tu lae tasi i le awa uli o le asunga fua o le neiva yaso. Tā ua le iai o se sui o le au nanga ma leo le leo ina o lea nofanga se ipau mai i le aso lua ma ua whaalia ai le whaia o se tā o tonga whaapitoa i le tino maliu na maua. O lo ngā lulue nei leo ma au su o le vaenga o le tinei mū e su e le mafua anga tonu na tūlai ai le nei mū. Ua talosanga i fo i le lautele e tu sae ma wha maumaunga i le mata upu ua tu ina mai fo i whalawa i tele le au nanga leo tu langa uma e feso ta ia tu wai le ofisa pe a whai o iaini wha amtalanga o lo sila fia e se isi ina i li poti atu wha ngā ai awala o interneti po le online pe vili atu fo i le numero tasi o 5 ma whailo atu le numero le reference number 25 o valu ono tolu fitu valu. Mai tala mulmuli o whamawina i tala whaasolopito le mae a ma le manui o se tasio polo keti tele a le whaala potopotonga i New Zealand nei o tā ua le Central Pacific Collective. O le mae a whausia ai o le se fulu ma le valo o fale i tūsa sa e o porirua i Wellingtone. O se fuafuanga o lo whaatautaia ta wala mai le atina e o tā ua o le awa fale development.
O se matatia le mawhai ai o na whaataunuina o lea poloketi, fesosoani ai I ainga Pasifika, ai le mai ale taimi whaatulanga ina sa tatau o na whaamae ai na ai le lei, lea ngā ruenga. Ele ngata I lea ai ua mawhai o na whaatino foi au noa ma le te leo se seleni e aluai po ua ahead of schedule and under budget. I se pepa o whaamtalanga ma le CPC na tā ua ai o nei whale fau na mawhai o na ngārurue ai tangata Pasifika mō na tangata nuu e maweina ia whale ma ua whaia I se tūlanga e atangi ai whaasino manga ma tūlanga whaaleanga nuu. Tā ua o se tau mawhainga ina ia mau sali ma maua pē tangata nuu Pasifika le anganga. O le ngārulu e whaatasi ma le whe oe ai, e whaalia whaapupula atu ai tū maanga whaaleanga nuu. Whaalia foi o se tau mawhainga e langolango ina pēr le nofo le lei o au ngā tūpulanga mai le au ngā tūpulanga. Whaamanino e le whaaululunga o le CPC, ia whaamatua inu Tino Pereira, o le mamanuina ma le ngalue ina o nei whale o se whaamoemoe e momoli mai ai se whe au tāua. E le whaapeo o le whale a o le anu whale, tu sa ai mamuanga ngana o la tunu. O se whaamanatu e momoli e le whaapeo o le whale a o maafutanga le vāo tangata e nōpia e ito tonu o nei whale ma o lātou so tanga. O le nei polo ke ti tele na whaia tawala mai se whai ngā pāanga ma le ngāti toa rangatira. E peo na o lātou tu ina mai ai le whanua e whaatino ai lea ngā luenga. I le whaamatu mai ai o lea whanua o mawhai o na whitu na ai se taupa uma walalo. Mō le whainga o le lisi, ua langolango ina e sui o le laulau a whono ia whaitu o Porirua, lea ngā luenga tele, mana maa ua fo le mauai o fesosani tupe mai le malo i le poloketi o le tausanga lua o lua. E peo na whaatino ai I lalo o le whaamalu malunga o le Ministry of Pacific Peoples. Whamauina o le whausieina na whaatino lava e whauwhale Pasifika ma le vaenga o le South Coast Construction. Whaalia le anganga fiafio a inga o whaamanueina I nei whale, ma ua lātou tā ua o le mauai o nei whale o se ati naio. O vaenga ua mautu wai, ma mauai se wha moe ngā ola. I o lātou tangata, ai meise o le sanga ati nā e o le sootanga wāle lei, mai su so a tangata. Whamanino mai le CPC o le vaenga tasi tesi ma le lua ma le tasi tesi ma le tolu, ua amata whaasolo nei, ma e tolu sifulu lua whale ua amata whausia. O tatou telefona mo le nei tū lao lea so whaafetai whaafonga mai. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
I say girl position. Tell me say the position. Girl say you the position. Yeah, yeah. Go back it up, girl. Position, position, girl. Go back it up, girl. I man as a bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully for the girl pick it. Big top girl is man a bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully. Every girl is tell the girl.
Vianga sui fefilo i le ni vahenga le woli na o se antu le tātou taimi o le ua luose fulu mi dau tene li tulai tolu tu wale a onga le whanau. E whamalo atu mātu elanga tale i le ale whanau a onga le dawanga i antu. I ainga o lo whaamuri mai i le ni ia woli mātungo fia o le so lua. Ia, i le ni vahenga le sui fefilanga o le ua maua le tātou filo. Inga masani, ma le sui o le tātou wala. Leo lo ngalui puno wa i mai tonu Samoa a wala. Vale longa puyeli i o lo taupa. Ia malo taupa manu. So se tafa o le nei kelope i mata upolo whapela on tula i mai tonu si o tātou utaro i Samoa. I whiwhila le nganga whaatalo whaatuai. Lau fionga li le maiava maa lo le whaio le whaiva. E maa lau whale on se mai le ni vahenga le whiawhi whaisi vevela on laia i mātou i nei au kilani. Ia au teiloa. Ia ai hutau maa le lama le vevela i a tau. Tau maa lo soi fumanuia. Tā lo whafonga mua, ia, o lo o whapena lava le sa solonga manuia se tātou o tunu. E whaatalo whaatu fo i le pa ia ma le malu sa molo o mai mo whaafonga mai le tātou po kalami ma sani le nei. Ia, o le whatua umatu nei le tele mai o wanga. Nei ia i le awauli, ia, whaasosolo mai ai, ia, o lea ua tau masele a tau mosi masele lea. Ia ai o lo solonga manuia ia tūlanga umai tunu se tātou tunu. Mana tu foi o lo whapena au tau i nafonga mua. Ioi. Ia o le tūlanga nai pe o le mole mawina mai le aso nafi le po ona po oka se vevela o mātou. Ia na whape foi lele ngi ki ua a sause si foi lele kirika i kai whafo sei tūlo. Ia ua maanga i arka kauraka i ngamu foi lele i whafo le vevela le nei e le po ona po. Ia o le foi la o tau whio lolo me le vevela o nei aso ai whao taile alo fo le tu. Ia o le wa mai tawina o mai lava le vai tau o le tau mawhanwhana. Ia i mātou nei au kilani ma le tele o pitonu o i nei New Zealand. Lilo o la walunga le muta upo le tu malo whapalo tale o whale ali li tasi. Ia ona o se mema tau tia e pio na mai tau antuli poti lea son nafi. Mai le ono se fulu ma le valu o mori mau ai tu uma e lua wa le wha a wau le matau. E moni ali na le tasi nana lua tu anana wha lua na wala au wha msidonga lea son nafi. Ia, matua fonga mua le mata upule nei lena lo alo matato fa pio la sungfua le ala a matalia i lona fonga mau ai tu e lua ina ua talia le tu langa foi le pai aso lena te atu nei le intavina le HRPP ia petai o le tae au ana nafi sa o le awai ai le tae au ona sa anga ia tu se tasi o taulanga pa ia le misa o le wha unga o se taulanga i tōlua e Karesia Katoliko le anga Samoa pia. Ia ai te ilea ua vai aku. Ai mese takul kakai e kia ua umale misa po te ase fululua, whai mai. Ele i whai ale kei sa whale a lili. O whako aisa whai mai. O lea e toi wala au nei le lua. A le toi olo ia e toi longo ala tau moli mau ina ia tutula i le iloi longo ala matau. O na ele ai ma se moli mau ngā laku ngā le kasi ale moli mau le ngā ua. Ia. Ia, o le maali ia. O whanga sa o mai ai lo i ngā i le whale sa mai muli vai o walo i kai le whamasinonga. O ratu loa le ua tai ngā sorosoro atu le matau pupo le lua. Ia. Ia, o le whale loa, ia o le whailoanga fo ia lo ia wa o lo tūla i le matau pupo le awhionga ia le sunga i le li lo ia Alex Sua, ia whapea fo ia le tameta i lo ia mural, lui. Ia, o i lātou ia leo lo tūla i mo o mural le tūla i mai mo le awhionga toi rupe paumuli nuku on semo. Ia, ai o Alex o le tūla i mo tuiloma. Ia, o lea la ua fesiringi alo e le awhionga i CJ, e le awhionga i whamsinu sit. Ia. Pe o le ase tala mai pe na whatau nuu ia le polo inga le na abatu ina ia longo ia e toi tawana toi longo la to moli mau ina ia o mai tula. Ia e whai mai ia Alex, ia e na tele i whaia lea tūlanga. Ona o le sootanga o ia ma moli mau. Ia. E mua fe sootai ia i atu i loma le petitioner. Ia. O tui loma la, e nā te fe sootai ia. Ia moli mau. Ia moli mau. Ioi, ele o ia. Tu sa ole awala le na le ale ia ofisini mai nei ale fionga
i le whamsinsiri. O lona winga lai tele I tala noa instead o lo tala noa o tui loma le sa tala noa I mol mau. Ia, o tui loma le na fisotai. Ia, wa le fia o mai ia moli mau. Wa le fia a wai moli mau. Ia. Ia, e whapena foi lai le tua toi lupe. E le ai foi ni moli mau na watu. E tasi asi toi ina le na alu atu ana nafi. Ia. Le na alu atu I le tūlanga le le. E tasi ala le moli mau moli tua tui loma. Ia. Le na watu ana nafi. Ia, o le tūlanga la wai ai. Ia, o le aloa la sa fasiringi ai wai. Fasiri mai loa le whamsinsiri ia Alex. Ia pe o le a tūla I loa la ia le toi ina le ai. Whaila le moli mau le to tas. Ia. Ia, te whai mai le ai o le wai ai, la wai ai lunga le whamsinonga ia le, mantua whaila I whamtalanga whatautou. Moli mau tusi. Moli mau ni, ia, I lunga le whamsinonga. Ia, o le nā loa la le na ia I le whatinoa loa la le moli mau na nafi. Ia au mai loa malpolo inga le whamasinonga. Ia. Ina ia anga ia tu ia lo ia I tu e lua. Ia. E whai mai submissions I mea ia tot. Mua. O le tūlanga o lo ia I nei le masalomia o le se lau whawheta la lea. Na whao ngā I se whainga wha la tu e tau mawhai awe I tua le mata upu. La so la tau whina ngalo iai. Whina ngā whai walo ia po o la tau whina ngā wha tu la whono. Ia lua o le contempt of court. Ia po o le solia o le polo inga le whamasinonga. Mana tua o e whangamua. Na whaatino o ma le process al whamasinonga nafi. Ia. Na ngā I mai mawhio mai le whionga ia satiu ia whapea fo I le sunga ia li atawa sa Daryl Clark. Lau loa I ngoa o tangata e wala au. Ina ia whaatino le process al whamasinonga. Le ala fua fo I le masani ona wala au. Wala au tangata. Ia wala au uma moli mau ia ele mse sina awai mai. Ia. E ai moli mau. E moli mau I tu umai le tu lea Alex. O I tu umai lua. O lawa I whafori ia le isi tangata ona o ngaluenga whawaitai. Ia. O le isi o lawa I Amerika Samoa. Ia o le isi e lawa I Australia. Ia. Ia o confirm uma mea na mai le immigration. O le ofisa o le wa whaimalanga al tātou atunu. Malanga inga al tātou atunu. Ia uma lo na whaile le tūlanga na. Ia na wha au mai lola ia leo le tāla le whamasinonga mwhapea mai le whionga sātiu. Ia e whapea nei. Lo ia I tū umai lua. O e submit mai po le a sautou langona ma sautou I loa. I le mata upu lea o lo o masalomia ai le se la whawheta la. Pai e ni whainga whaala tua e tau mawhai ai awea I tua le mata upu loa. Submit mai po le a sautou sila fia. I le contempt of court lewa iai po solia al polo ingal whamasinonga. Solia al polo ingal whamasinonga o umana abatu sa mani. Tele o penal to lua e tangata ele I samania. Ele I o e samani. Samania le na e o mai il whamasinonga e tutula e whaiala tau moli mau. Tusi wala au na. Ia ele I o mai. Tolu. Ia o le tūlanga whailele. O le whaalawe ina o moli mau. O lona winga. O lai iei whamatalanga I whamasinonga o le sa whaalawe ina moli mau pēa fuol whapea mai. Ea whaini, e whapea nā ona submit atu. I le tūlanga le wa iai, a le tūlanga o le a iai le, o le u whaatati al whamasinonga. O le a ave fo'i ia le, so ta inga I le official lawyer sili. Ia. O le a se whautuanga I le mata upu. Le se laua wheta la lea, le mata upu le se laua wheta la lea, lo masalomia, pe o le whaamata e whai ele AG, le prosecution. Ia. Ia, pe tu umai I le whaamasinonga la tu te toe whaia le wala aunga. Ia ma le tusi foile le polo inga malo si foile le au mai e tangata tūla I le whaamasinonga. Tusi sai gola I. Ioi. Na alono winga la afa pe le avele iti e batu etalia ma le iti o le la whai e la tu le prosecution o le mta upu nei. Lono winga la whai lo investigation e leo leo pe ha. Il mta upu nei. Ioi, awae o lono winga o le a su e masaili e leo ia le mea tonu o lo o iaile ma ta upu nei se la wafeta la le ta ua. Ia lua
o le tūlanga whele le contempt of court, wa tātou loa o le solia polo ingan whamasinonga. Ia na wasila fia uma e onga foi le whasanang. Ia. E whale pui ia po le lunga ia le lua wheta la sala taloi nei ana whai e whai la mta whapea le Lands and Titles Court la. I mta whele le contempt of court le usta ia le whai ungan whamasinonga. E whapena whai la tūlanga i le mea lea. Lono winga la. A whaila ia i ma le tūlanga whai le le whaalawlaweina o le moni mau. Wa la iona leo o mai. Wa i le tūlanga whai le whai awe ke alu oi. Pe awe se kupe i angofo e awe ke alu. Ia, o lono winga, o wa whaalawlaweina le sa ili ngā tua le ami o tonu i le mata upo lea. E ala le tūla i le tangata le moni mau. Ia, o lono winga la, ia o te le whai la na whai whasalanga, na whai ngā tūla whono. Ua la alfa masinonga le la asanga lea o te iluona o le ua ele whaingofia le mta upo ali whonga mua. Mali. Ele whaingofia le anga foi ia o la u ma fau wha asiteni o Samoa mal tangatas o le o lai Samoa mal tātou atunu. O se le whewhele le whamasinonga. I mta uwha penei a wā le whamasinonga. O le mea ngatai mea umai te tono le tātou atunu. O le ale mea ua tātou le mautonu ai, whai mai kako o le whamasingonga la se whamangingo mai la pola ni tā upu lea. E umaloi ngā. Umalo mai whamasingonga pili. Umaloa. Ia a le mea la le wai. Ia a whaila le tūlanga le wai. E leo se tūlanga o tau ngō fia le whamasingonga i le tūlanga le tupu nei le mafuanga le tā upu lea. Leri, malo whamta. I sau mai tau iei, mai le ono sfun malvan, to ese la i leo stama le na i anafi, to ese mato tolu le wo esi, lona wing. O na wa to e ilan to i ono sfun malvan. Au te o fwa ui so le, e le tūlanga fu i le leo le amana i o le whirangalo le whamsidonga na wa tu i nā tuai. Ia mo meo tusi sa mania. E tau na tutula i longa le whamsidonga. I sau ai mai tau le lo mai Makau i se mo i le mele o le whaalawe fwoi lele i mori mak. E pe o mei e sau i ata ti whanga i tele i ka kuke maka. Well, tu whaale mawhau i a nei tila fia le whangabua. Tu whaale mawhau i e te lepre ale le kuporinga i mea. Ia. Whinga le winga lau tala o se mea whinga le... I don't think o se mea o whai o se mea whapea. Ia wa ngalo. Wa ngalo. I pe o whamasingonga whinga i whamai. A whaku leo whaatita inga. Ia. Wa ele kula i samka upu nga sa leo whamai leo isu le whingi, le tusi sai au mai ai oi ai whaku. Ma ai, wa i ngalo ao le simia o le mai o sia u kamanga o le awe le whale mai le aso lea. Ia. O le maua koe se ai pe koe maua se isi awa noa. Tusala o mafua anga tatauna. Mafua anga tatau. Ai le mawhainga mafua anga kakau le ongos furman whao muri mau le aso i kasi. It can't be. It can't be a mafua ang kakao whonga mua. Yeah. O e sila fia oi. At the same time, le apia mamai ar kai mea kasi. E te le masar salonga le vale. Yeah. Kere el masar salonga. Ia na mātala no foi masitoi ina le nao o mai e whaatino rana mōli ma. Ia. O whaku iei, o la le mafua anga. Ai whai mai. Ngā wala au fo ia i si vaenga ngā kue o mai. Ngā wala au fo ia i o mai le whamasinonga. Ia ele le au ke o mai kai nge le ngisi o mai. Ai whai mai tala to ina ia. Ba o ke fia whai kisi masi mani mako a inga. Ia. Ioi. Awanga i whawhia ula vale se si whamasinonga o upu ana e lua. O te fia whai ke lisi masi malo a inga. Awane i whaafia ula vale se isi il whamasinonga. O whaku e se awha mai, le anga whai la o oe against the country. Ia. O oe whaafia ngai atu i le atu nuu lewa au mai oe il whamasinonga. Hawa o lona malama anga le nana. Ia. Awha mai, e le whekau i la ia kaika. Nga kasolia, e kakau nga kasau. Ina ia maua le ia, whaafetai whapitoa i el whamasinonga ia alema. Ia. Ina ua o mai estoi ina e whailana mōli mau, ia whaafetai whapitoa i el whamasinonga. I tūlanga whai lele o le aloa ia, o le wala awa to le whamasinonga. Tūlanga whai lele o le tā ua, o le aao lea, o le tātou le isi pou tū lea, o le tātou mālo.
o malo si anga whaataua ngai o le tātou malo e tō. Ia. Pale mene, whamasinonga, male malo. Le alai whai mailo na ia manatu. Ia e tā ua lo sau le whamasinonga. Awai ke whaakau makau le whamasinonga. E o le winga le tala foi lelo le masalo a liru mai a fai e ono se fulu ma le fa le i o antu le teime e tasi o na oso i leo le masalo o na sawa i le masalangona e fa pea fa matai leo tamo fai tu mai e lua ina i o le fa msidonga i le tūlanga foi lele o le toe au mai i tu o le mata upu pe fa pa fala le mata upu na so fi ngalo i le tūlanga o masa salonga na le ia nei e fale le asa le faiva. Ai le asa le masalo. Mari. E fale si foi fasi upu foi le kako. Si o kau so ale masalo. Nioi. O si o kau so ale masalo. Mari. Ai ele o ia se tūlanga foi le alo ia mai. Wa ia se me fa pena tupu. E sa tau ia se me fa pena tupu. E mo ia le ngai kala ia fa fo ia ele tauna mato failo atua. Ia. Ai, o le tūlanga le na e iai ale masalonga. Ma le mata upula le wa mai el whamasinonga. I le interference la le ai moli mak. O lona winga. O lai si la fia el whamasinonga le iai le mea le tupu i le tūlanga. Fwele le wale o atu ai moli mau e whaatino a la tau mauma. Ma whapena ana whasiringia. E tu sai o la tau whamatalanga i o taatia nei whaatauto. Wai, e aona sila fia i lantou ia o lewa ta ua o molimagu ia le awe antu a lelo mai afa. E le o toi eiso na vanoa e toi fai mai e le au te le fia molimagu. O no le mafuanga, o le na ua umana faila o molimagu tustusia. Ua umanga e saingi ai. E le mafailanga e koe whapea ko le whamsidonga. Ma lia o kirea vangoa ko kirea fia molimagu. O le saonga lea lelo mai afa. E awe sila fia uma, sapina lo o e le whamasinonga. Ele ia sa ukala ko faianga lo kula ia masavali lo whamasinonga e whaatino lau molma. A whaila le na serve saman, ia o lana na longo whapitoa. E ai whaila le siswa skepu e la ai e whamasinonga ia tu sai o tūlafonu. O ala o tūlafonu. E whaatino. Pea whaiwa le usita ia le. Ia le polo inga le whamasinonga e o atu e whaatino le tūlanga lea. O lea sa awa i atu e whaia whamatalanga whatautu. Ya, ole fia fasiringia ele moni mal fama oni o fama talanga nei wa wailu ma me o fama sinonga. Ya le wale o atu tu sai o fama mo le fonga mo. Olo no winga la a umange sia ka ko me le po fel me anga ia. E a fa ina le tangata le na tu e molima. Ile tu la fon o le sa o le ni lu mai. Ma kwa ya fa inga lan molima. Ioi. E a fa inga molima. Ona la o lea ua te ena ia le talia le wala au al whamasinonga. A whai le iro la e whai atu maisi mau mea ia ma whai masusu e ngai ia ma mea umai. Ia lono winga la e mato e te lefo e ala lea whai ina al moli mak. Mai la ato fua ma whai a lea tūlanga. Pea whai o le tu. Whai ale mea le moli mak. Lono winga e whingo fia le mta upu pea whape fwai le fia whakiri si masi i tanu. O longa winga le uska ia e whakongunga mal polo ai ngā whamsidonga lau sa. Ia a whai la le karakongwa ngā ale malen whai mai o kai kaka ke fia whai kisi masi lo ka ai. Mai ta tele fia whaatau matau le whamsidonga. E ao o na talia le wala au mai le whamsidonga na te sawa e whai le whamtalanga le. Ia o tau o mai la. E a o kai kaka ke le fia manga o le mea le kāngi o kisi masi e whai mai. Na wa kulanga wale alu kulu mal whamasingonga la walo kai kang mala. O peo leo o ngana o si e tanto mata upule. Mua lana alu e molima. E wha mauni ai e tua inga i e peo na tui natu. Ea ona tau mawhaila i e leo i tu lua e toa mai tua. Ia ua iei lola tu sala o tatonu o le vale o le avanto le mata upu i tua pe ave i tua le mata upu. Ia mara koe wala a winga la e wha awa wina le mata upu peo le valanga le waku poe ngere me lea liru mai. Awa foi la fonga mua. Lea la whatever plan le fai. Pea fai o yese plan fa pea o fai. Lea la ele o a fai nai la tangata i e fai a plan. Lea la a foi lola o ele mol mau le wa awai i le plan lea. Awa o le samangia.
lo se samangia mo kangakas ko akeli. Mm. Samania mo oil tangata molimau. E te o mai e whamasinonga e whaatino lau molimau. Ai a whaila o lewa e au atu ono se au tisinga to tele na i whaia mea lea. Ia. Ono whaamalia ina leo lo whina ngalo. Lea i ka ngoa kule au maalosi o whamasinonga i mea whaapea. Mai le E whaapea lea hoi ia ma se lele. sa moa. E le whaapea tau au fia tangata u mai whaasalanga se kasi. E ko whoraka kamalonga ia whaasalanga. O le sa o lea liru mai. Ia a whaila lena. Ia malesi lamia. E le whaapea ia se sa moa whailele. Wa winga ese am whaapea mai. I le lawa sa mai wa fiwa whamasinonga mala au mai lau kingu fufo le ia. Ia lea mse me o whaia. Le aila. Ia. E ese la alto i ngā mea na a whai o le ma whau whaapea nasis. Ia na ese le fia la ia lea. No one's above the law. O le upu saawanga. Ia malesi mea. Tu sa pe toi paule o le manta upu tau whamasinonga o le whai ngā pālota. E le mawhaialanga koe alusis. E wheo lolo pangwa peo le tutoe le lua. Ai onga e koe kasi. E le mawhailanga ko alofia wanga le pauane o le mta upule la fokesi e le media. Mai le teimine inga e o antu le teimi. Ia e mai ai le mta upule li. E sa o leila. O le ua mātou alo atu i le tūlanga o le a amatalia le mta. Ia ua ese foi ia mewa iai. Ia ai po le a lava le o le alava le tamu whainga ina ia alofia mai ei le tūlanga o le amia tonu mal whatinonga o ala le tūlafono, ia. E le whapea e eisei sona sa orotonga, ia. Maari, so le tūlafono i an whapea la ia le langa o ue ama langa o le wa ama le ai. Tato uma i lalo. Uma le tūlafono. E tatau lava. O nau sita ia le whamasinonga o le tūlanga tāua. Ia mamalu. Ia malu fo il tātou whamasinonga ia tātou. Mama malu ia tātou. Ai a whai o le tūlanga lea. E le mana ia. E avea il tātou whamasinonga ma se mea ulangia. Maari. E ulangia fo ile le whapea ia. E whiwala ko e kaumangu mai le ama whiwhiwa ia ma ko. Ia. You're against the country. You alone against the country. Ol whamasinonga e representinga lea kungu o lan tūlafono langatisia i tangata uma. E taula ona e silafia. Ia, o el mol mau. I tu so se mata upua. So se mata upua ele na ole mea lea. E ta tau wa ona tātou sta ia le tūlafono. Lele, ia o lea la wa tati antu nei i lo ia ai tu umai e lue tapena mai. Ia ni ala tu submission. Wa i se taimi u wha tūlanga mola stofi e toi i lo alam ta upulea lilo mai ava pea. Ia, o le tūlanga na lana au mai ele le tala o la stofi. Ia, lona wenga o le se furu le taia o le whape e fungai e submissions ia. O lawa na whapea mai ia le fionga le ali i whamasinsiri. Pe au mai le tolu o aso e whai e toi submissions. Ia. Atula ia tu ia le sunga ia Alex wa pepe a mai se vai aso. Ia te leu te fasili mai a mural ia e fatu mural. Ia. E she's okay. Orai okay ia la tau tu mo taimi leo tu ina mai. Ia la stofi la lena tu ina mai e loa whamasinonga. Ina ia mwhai ona anga ia tu e whailo atu. Ia tulanga lea. Le wanga il mea la anga il whamasinonga e whai. Ia ele whapea wale o kuloka kango whangofololo le whamasingo. O lai ia i se mea o lai tilo mai le whamasinonga. O lai se o lau koe whaile si whaala kua ia o upu ia. O lau koe whaile si mea pia whai o le ina i se mea le si se ele whainga o le malea mai e moli mang. Ele ma whaila no fo le whamasinonga. Ai tu upea le mea le talawhia ngai ma le tu la fono le wawala au atu whamasinonga. Iala o le whaatinonga no taupu nei. Le fo wale awai mai. O lona wingala. Ele whapea le whi ia. Pe yon mea leo ke wa aia koe isi o tātou al koe. Kele yo lau whamasingo ia i lunga kako social media. Ia. Pai mai. Ko maa ngai e yon rei whamasingo ngā. Pai mai. Mai ia. Mai. A whai wale ako mani maami, there's no case. There's no case to answer. Ioi. Oro fia e ngai whamasingo ngā. Yo maa nei e whai o lato manatuna. Kamalanga nga sawa ku tungol whamasingo nga whakulo e saki. O ese whamasingo. O whamasingo lungo Facebook.
Pai ngale tūlanga pai lele e awhangi. E te tau ona tiro le mawhale, le tua whale, ta whawhale o le matau. Ai mai se ala pai o oio se Samoa. Tilo I lo watu nuu. E te mana o se atu nuu e control whaapea le whainga. E alu whaapea. Ia. Pulea o ia ele fialo le whamasingonga sol pula fongo e whialo rai pulea o ia. Ia ia le se atu nuu whaapea na. Malu. Ia wa le tūlanga na whanoa noa ai. E whanoa noa o ke whangongoa as a Samoan citizen. O te whanoa noa ai sea. Le anga tātou te wā ai tasi umai le whamasinonga e mamalu mawalunga. O I tātou te malu ai pe o ia upu. Tula fono, whamasinonga o le ale mea tātou te onguti e tātou te sulu e o. Ai a whaila le tūlanga le la whai, ia. Na manatu le tauna fututu na ilto whai la tō o le tupu ai le fwoi whawhi tau. Ina ia masuinga mali, ele ia se ilunga tutu la fono pe o na upu whunga mu. Malo whautai. Lilo o le antapua I antu I le alo whaiva leo le tātou stofi pe an tātou o lia. I le alo whamalanga le o le tua. Ia po le ase tūlanga o le aiai. Ia whiranga lo tustusi o li I matawi ta ilo ia. O le fina wina ia vaenga mwe lua le mta upule nei. Ia mongo fo I le malo si le tātou o whainga alwenga awa. Ia le longo pui li o le malu o Samo. E le ngantai nei New Zealand pe fo I lalangi ato I tau manga. O le ni lava wha msidonga. Ai le va le si vaenga le e se mai ai tātou whala au whasai na li lumia. Mai tawa toli pe yanga ua I inko printer I alga ka yanga kupe pepa ni pe a mga umia ni. E maka ukia mea ka Samoa o whai. Masalo e se whale kupe o se sire kau whai pepa I ale. Waka kei whai loka wa aia kwa ilunga I ngā. O lele I tai maua sa mātou so ta inga manutanga luenga leo sa mātou whatatanoanga fo I lele māsani. Ia. Ia e mana ia lea tūlanga e mo se la pata inga mo lea tunu. O se whautuanga fo. Ia I la tau uro whaia. Ia mwha manino fo tūlanga le I tupe ia pe yona. O le alau whai kau aku I mka upule. Yeah, well, o le whaamtalanga ia le na maua tu e telefua le fionga ia ngan malamana po le talanga ia utanga vaia o nawa I tangata. Ia ngai la ko ke whaia ngā mea o le print o fake money tono le tātou utono. Ia nā fuila o le ako e sui e marapepa e print ai. E le whale tupe tūtu tono o Samo. Ia tātou tupe pepa. Ia o ngā o le whainga lea. Ia waka koinga. Se le ia ma se si voi lele. Ia I sonko mai whaapiko e wawa aima wa ili e me iau. O mo meo fake money. Ai te whawhetai. O lewa sau I lunga le bantau pulea. Se I wawe inga maua I la kowolo. Whaiara ngai me valea li lumaya. Wale fi whaia kungu e asamuia. Wale whapengi a mion kak Samo. Ai o te iloa o lea wa ese foi le vala le wa nga I tangata. Mga o isi le aisa. Ia. Ia o mai isi whai kupe se whai kupe pepelo. O le tūlanga whai lele whunga mua. Ele o sila fia tangata I. E whale tontonu el tato tamau a inga la tau mele whai nek. Mari ela. Ioi. Ele mena ele o au ele mala malama anga o ilato. Po la fo ye au ye au le mfai lava le o le nau mali tu na nau wi o le o langa ni. E fa ale tonton wel ele se me le leile mo tato mo tato tamau ainga lua. Ia o makwa kau fa vale a ringi me fai. O lono winga o nai pisi nisila ia na watu ye tupe ia mana I tangata ina watu ye tupe ia. Moni au o nanga mani o loa e tongi ai. Ia o tangata pito isili la na lea ea whaina nei I le tūlanga lea. Wala lea la a whai wa maua I la tau ia. Ia le lope maua kwa I longa I se kupe mo ia kasi le lope nga o kupe pipelo uma le whaatino I nei mea. So ele se value o ngā kupe. Ele ai sona tāua ma e lea o ngā fo. Ilo ngā la pisi uma mea umana. Ia awa tofu ai fo ilo fo il whamasinonga malwhal pui pui ele taratane iai. Pea whai whamaoni, ia son ngā tūlafo. Ioi, se talo si e ia wawina mako. Wai maua lofo. Ia, e whai kuro I o ele la angofo I le lua po. Ki ia le whami I re o a ora vaenga lale. Ale meu ke whai koi. Po whea me maua mai ele tomai. O a voi koi ngā printer. Ma pepa I e whao ngā kā kouinga. E whai koi siane me song ngā inisio tātou lilo mai au. Kusanga o le sia ngā loa o ngai IT e sa wale se ngā luenga le. E sa wale whau e kupi whau valea I. Iyo, mai maua kai misole. E wai fi wifi. E maua.
e fiu e fai. O ke lei loe pola mea lai na o e fai. Ale ke fai e maua oi o le alfa mai. Le kai maua ya mama le faku ya oi ele o Samoa ke le o Samoa le e pio Amerika. Ne ai. Nga lo sa kwa I le sa vai e kaskula ya le fa. Ne la fai atu ai. E te fiua e fai le mea e maua oi. E te fiua e te sola. Mani. Ia, tātou tānu si ia o la wawina sau I luma ia I la tau ia whaia lea ngai o inga whaapea. Ia o na ua whilo ngia le tātou tano ua lilo mai awa le winga o le whaamtalang. O le teimi ni o na ua amatana whai atu le tele o tangata mai isi atunu. Ia ese o le launolangi. Ia atunu o na uwha popo tui fwoi ma le poto. Ia ele se poko le leila le mea ngai ka o le poko le anga le mea ngai whamai ele tala le sito I ina lilo mai. Ma le vaenga muli muti. Le vaenga le pe o na saua I tua se pepa o whaamutalanga whamai pe a ma le sfuruiva lau pepa. O le mole meo le draft a le kāpeneta. E whaantatau le whaantalanoanga o mata upu. E pei o na whaantalanoina le I le vā o le mālo ma le vasenga o tu stala. Ea, antono nei sila fia nisi o vaenga. Ai tasi ala vaenga le pei o na tau māua tu fo I le lilo mai ava. A whaapea o il tu stala le la whiau whaafesili fo I lele. I le tātou malo. O loo sa wai lalo male aia inga e whaapea. E te tau ona whailo atu. Ia male vaenga whaupu whai e te langolango ina lilo mai ava. La sau sila fia o la sau iloa I lea matau. Tulo wa le ngana e toi a te au o whangamua. Ma kua whavalvalea o ngā koe ngā makau. Ia. Rei, o ke whai atu sa au ia o kuskala. Wala kui o e whasili mai a. O lala wanga whauwhai. O kasala o kala e whai ei. Ia. A le whai kau le code. Whai kau le kula a whongo le media. La iei ko kongu le mea ngā. Ele aingi whai ngā whaaporo kiki le isa ui ku au ele isa mea ke au iei o le media ku le o ngā kong. E ke ku le o ngā kong. Ia. O le question o e as a journalist o le ale wanga whauwhai e lese makua I mamao a le ko whare ngā kakang whai ele me. E lau mo ia le whaksa o lau kala. Mari. Kua papa ukeli. Ta kaunga koe liu ko wha. Liu wangir ko wha. Ele whape ngā le whainga o kako mea. Mua, ele iliki mai se draft. Ia. Ele iliki. Langa mea ia lesa, ia o le la utau tala atu wha ale tustala. Ia o au whai o le tangata o laula o le poada ale Joas. Ia. Ele ia se mea na liki mai. Sa sen uma mai al pleseni o le Joas ia I mātou uma o tustala. Ia le draft lenga au mai o le ofisa o le kapeneta ina ia mawhai o na tilo iai. Pe mātou te maali lia fo I suinga ia le whai mai nei e whai eise ta iala. Mo le whati nonga o le awa I atu I whai ngā press conference, o le interviewing o Minsta, matangata uma le malo I le mele mātou te anga iei. O le ala se finanga lo le Joas wa fai se tau whono wa so alau pule le matau pule alil. Lenga ele stama I teu unga I te vai e tuini. Ava pe ole e manatu e o le mea whainga e kusa o le draft, e leo se mea ua final. Ia. O le na au mai se tiro I ei tātou, I le tūlanga lea, ai au mai loa. No follow le presidente ma send mai kua, ngai alwa I ngai le observer. E se la le story ngai le observer whapea mai ngaliki. Ia. Ele iliki nga send mai email ale media ina ia maua finangalo o le al tūlanga whaile, la wa mga whaile. O mga whai kako te unga. Ma tātou male manatu o le toa se tusai o na tūla whono ma koudi e tātou te saurali, ta iala e tātou te saurali. Ia. Ia la watu atu fo ia aole. O le vaenga le na umai ele draft. Ina ia tanga ia ne iai. Ile me waile whapea a whairika iala. Ia nga whai mai ale le malo I la tau malo si anga. E ta tau fo. O na watu so tātou langona o le alanga ngā mai ele draft. Ia ngā lawa awa. Ina ia mawhai. O na ngā lulu e whaatas. Ngā lulu e whaatas. O le mea lea e le whitau. Tai peila le mea ngā le whai mai ai. O pawa ngā le mea ki ngā ia loko. Lau kala sa awa le whai kufanga mua ia o ele pelo. Ia. Ti ngā lau loto le whai mai e whasiri ngia po le alwa e ngā whapor kiki sa. Oi o le whai ngā kako mele la whai kako waku. Ele whikaui.
Ele fikaui. Awa or kanga kala fasili mai kulo wa or kanga kala fasili mai oya. Ola la wo fia. Ia wa ola ia tau nā tanga tūstala ma sa tanga ta samu. A kusila kala ma faila ngaluenga. Awange ia kangi ai sa porkiki. Awange ia kangi ai sa wa nga fa fai. Mari. Al pe tulanga na ele talfia nga ia tu ai nga me fa pia. Ia ai talsia ia ol mol to fi mali ma ta fi le mulele. Le e ao na mala au mai ko draft aba tu foi ma tu tali. O ina e fa wele le tato va ele fa pe ole au mai do kongi mai. Ia nga fa pe ole ia wale e ka ko ke o supa sapa ile no mana ile to inga mele mai le ai se no fole le ma wai. Lele, ma lo fa tak a faila o na wa mai o na tu ina tu o tau o tangia mai o le ase aso o le ase taimi e ono fausia i lo la le ta ia le foula le a wa la va ia le va felo i le o le tanto ma lo male ma le sengo tu stala ali e fai ase tele o mea foi na matou te watu le tatou foi ngaluenga fonga bua wa e fua foi le tatou ngaluenga foi le o le fa pe mai tu watu facility 24 hours ele fai le press conference ya o le si mea na ua ai atu e fa pe ui uma atu ai le ala tasi ele pe fa pe ke fia mana o se fa tanoanga ma minsta ya wala e tasi le maunga yolo il mea le la ukilkilo ku iai e kasi le mea feso o ka iai nga allocate o nga fai mai la ia leo se appointment po le ale fa tulanga mai le fai ngole interview ele o le mea na le tato iai o tatou teanga e a fai ese isu e fai le matanga luenga te fefsini ai e teanga isa o ala le minsta ia ai pe o lela au mai le tulanga le ia o la foi wa ia foi ia tali foi la wa la tu watu ia e tu sai foi o le tulanga le nga mai le draft ele o foi tu vale a ba tu foi le tatou tali e tanga i foi ele malo wa tu lai mai nei ia a tonu pe tu na ele to fai la to lo nga famalea i tu ina ia mafai ona tatou ngā lulu e whaatas. Awane i ele tūlanga lea e pei ai mai sea la. Le tūlanga foi le wa alalanga mai ne lolangi. Pei wa ai mai la tau pei wa tau fio ele sa ortonga lea o le media. La tau te fesilingi ai ma tā upu mo le au inu mo le tatou watunu o ma le tatou manu. Ia ilo ua la tatou nunga. Awane i tupule nā mea i tatou ngā lulu e whaatas i tūlanga lea. Mari. Ia. A fai fo e sasi tai ia tonu uta a sasi uta tonu tai pa pena tata watunu po wa mea o Samoa e ia le malama anga ia le tata vai tu nang fa pe we tu la fono uta otu ma lo va tai lilo de te we si vai ngata we te fie sa no ia le ia fa mai ina ia le tanto fa so mantongo fiole nei so lu ia ele se me wana na filena ma wai fo isi tala fia le Ekalesia Katoliko le puleanga Samoa pia so alua o si taulanga fou ua whae e atu iai le tofinga o si taulanga e pe ona whaawina ia nafi le sunga ia pasi ia whapea fo ia taun taula papa ia ua maua la ua whaai ua la ua onga ia maua whapea na whaawina nafi ma tofinga o si taulanga o ana nei ia o leana awai fo ili misa whana wa o ngā sangata Maria, i au whaau, ia whapea fo i ma lea o ngā atoa. Whai wale nei tau sanga, o le tūlanga nā leo lo tūtuli whonga mua. Pe e tūtuli lava ia tu wanga o ngā ia la ngā tongi el whanau taimil nei. Ai mai se fo il tautalia results o suenga ia na iai, o suenga al malo, ia mantua fo i tele taimil e sa tatou polokai fo ia nei whanau lea o ngai au mai ia mea o ngai whaatino atu i a inga a. Marielo. Ia o le mawhesu ia inga o taimi o lātou suenga ma o onga foi. Ia ona o le tūlanga lava ma ale sa esio tātou atunu inisi foi wha mai ma me whapena sa iai. Mari. Ia ai tatonu. Ia o le ala lam whai ufo ia o ngā nei whanau. Tele sao whai lo mātou atunu. O le fo ie fua sao fa ia na isi ai ngale fua mana ia foi sao fa ia le fionga tuli au pupu Brian fata muli anga tele anai Brian Lima e ona ma wel vai so vai atu ia ole talafia le ile tua ia ona le fa ina foi so fa inisio
o tātou o alo le tātou atunu, mai se ai o nei a inga u whapena, o na toi a toa le sau whainga. Ia o tūlanga la mara ia o lo o iai ali whanga mua le teimile nei. Te le peititi a te ilo leo tūl matai a le tātou atunu, mta apu nei le whamasinonga. Tai ao leo te ilo e te tūla ia ai nu uma ma tore a fua, i le whamasinonga. Ia mawatore foi se tātou tala i le astofia pe a tawhiloa i le alofo le atua. Ia manisi mea mai le whamasinonga, wa foi le sila fia le tātou atunu. Mole tulanga fa te leli lu mai ava i le nei vaenga o le fiafi a wala wala unga luenga mai i le longo puili i le ona pa ia male malo le tātou atunu. Ia mau pele malo silatino sili ai la le nganga ia ua nei misi ai au whala au toe whaafuisia antu ai le malosi ma whaapopo le malosi ia tātou whilo ia i le stofi ia o le nā lava i te malosi. Ai au mea lau whirangalo, au mea sau noanga taulunga ai le tātou whilo inga i le so. Ia, o te wai atu lewa e malosi au ngai vevela inga. Ai o ke loanga e malulu whapea fui e text mai fui whapea mai. Bai, alui fui e kalangoa mai mataito langa lewa o lea laku langa luke mai. Ingu fuala au, funga mua. Ia, ai whaftai tele sa moa o a fwoi e ni tūlanga ua le tau tamari i lau whaafonga mai. I le tātou porkala me ia whaamani e ina lau finangalo le neitu o le aso ai tātou whailoa i le stofi. I le alofa maleanga lei o le atua, molmuli atu lau soifua le tātou atunu pele, tātou te whailoa i le nā aso i le alofa maleanga lei o le atua. O a fwoi ni mea uma o whaafonga mai i so tātou atunu. Ia o tau mwhainga lava ina ia avatu le talai malama manino le yeso tātou tunu whaftai fo ina i tātou ai ngā sesi mai ia au mai le whamalo i nei fo i porkalami ia tā wō māsani ali i whonga mua ia whaftai te le lava le alolo whamai le porkalami ale atala le ali leo whonga mua mai se fo i ole awai pia e mai mua mai ia ai tā whailo ia le stofi ali i whonga mua alofa le atua e kālau ti teima ia yung sau kasi au ngi ngalo fala au ilo ila stofi lo na lo famalo na ngaleo lilo mayaval nei mai Samoa man me tele la fiafi so fa fo ma ia manuia le vionga ia lilo mayava maina vai misa le suyo le tantu wala leo pe ora e mai mo me fa funga tu yai le divainga le fiafi la te mo le fa poponga ila stofi lo vai so nei pe tantu o le lo famalo ngalei o le tua ia wa se antu le tantu te mi walu minuto te enele tu laifa. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Mo le antulanga o wham tei Samoa mo le tantu mawhtanga i le nivaenga o le aso ia mai la vai le tu lai sfuru mo le lua si e pa ia le nitim o wala kiki ka kou re kemi o le fionga ia li antou sa vema le polo kalame le kanga i fu feiva ia ai le hafa ina lea o le usau di bai ia tātou talama i e tunu o le Pasifika ma le langi ia ma soa tue loma le tātou polo kalame na o le nganga i fu feiva ia se ia ria le tu lai fitu le poana nei mangalo so leo lo titi feitama ai maruia tele la singo tue le ni fiafi Samoa fa maruia le tue la singo tue ai multi minei fa to fa soifuia